الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآل محمد وعجل فرجهم الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین الا یوم الدین اللہم اجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام من الفائزین المؤمنین اما بعد فقد قال اللہ قال علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام والسلام لا يكون مؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاثة خصال سنة من ربه وسنة من نبيه وسنة من أوليائه صلوات على محمد وآل محمد وأجل فرجه پروردگار عالمین اس کن شکر بجہنان خدایند توفیق یت صدہمس شبس پہ تہ بزروارن تو عزیزن ہندس خدمتس من کرو کی کلمات عرض اگرچہ آز بعض روایت موجود بعض تاریخ موجود وفات حضرت امام رضا علیہ السلام یس زن سون ٲٹھم امام علیہ السلام اگرچہ ام سندس شہادتس من اختلاف بعضی لکھان صدا سفر بعضی لکھان آخری سفر حالا ون آو شب مناسبت یہ تو ون کرو امسی بزروار سند کی کلمات تہندس خدمتس من زندگی ہند عرض تاکہ پنہ باپت آسنم نصایا تہند باپت آسن تذکرات اس یہ حدیث کرم نقل یہ امسی امام ہمان امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام امام رضان فرمو لا یکون مومن مومنا حتی یکون فیہ ثلاثت خصال مومن ہیکن توتانیت مومن بنت یوتان تمس من ترے خصلت پٲدٕ گژھِ سنت من ربہ اکھ سنت گژھٮ۪س آسُن خدای سن سنت بیاکھ سنت گژھِ سنت من نبیہ بیاکھ سنت گژھٮ۪س پیغمبر سن سنت آسُن و سنت من اولیائہ بیاکھ سنت گژھٮ۪س آسُن اولیاء خدا یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام اس کرہو امام رضا علیہ السلام عرض دپوس مولا آز بعض تاریخو نقل کورمت چون وفات شب توے کر میں چانی یہ روایت یمن بزروارن تو عزیزن برہ کن تلاوت اس ونتو یہ خدائی صفت کس گژھِ آسن یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن صفت کس گژھِ آسن تو اولیاء خدا ہن صفت کس گژھِ آسن امام رضا علیہ السلام اور اسی فرمائش کران فرما فاما سنت من ربہ اما سنت پروردگار یہ فقتمان سرہ یہ گژھِ تہندین سرن تہندین عیبن پرد پوشی کر خداوند کریم ستار العیوب حضرت انسان کورن پد یت زمین پہ پنن خلیف انی جائل فی الارض خلیفہ ملائکن دپن مے زمین پہ خلیف پید کر سہ کورن حضرت انسان یم زن خلافت درجہ عطا کورن پنہ جانشی ہند یہ درجہ عطا کورن خربن تو اربن من خداوند کریمن مخلوقات پید کر حالا اگر اس یت جنگلس من نظر تراو جنگلس من وچان ساس بد جانور ساس بد مخلوقات خدائن پید کر بیابانن مز وچھو اربن مز مخلوقات کل میوہ حیوان چرند پرند
سمندرس مز وچھو الحمدللہ تُہۍ چھِو آز وٕچھان ٹی وی ین پٮ۪ٹھ ڈسکوری تُہۍ وٕچھان لچھن منٛز چھِ گاڈٕ کۭتیاہ قٕسمہٕ چھِ سرف کۭتیاہ قٕسمہٕ چھِ باقٕے جانور کۭتیاہ پرٛٮ۪تھ أکِس چھُ پنٕنۍ پنٕنۍ حصہٕ الگ الگ ژٔٹِتھ جنگلن منٛز روٗسۍ کچن ہُنٛد الگ مُلکا ہسٮ۪ن ہُنٛد الگ مُلکا ہاپتن ہُنٛد الگ مُلکا سٕہن ہُنٛد الگ مُلکا رامہونین ہُنٛد الگ مُلکا شالن ہُنٛد الگ مُلکا کۄکرن ہُنٛد الگ مُلکا یعنی کٹن ہُنٛد الگ یعنی کانٛہہ ذاتھا چھنہٕ یتھ نہٕ خۄداوندِ کریٖمن پنُن حصہٕ چھُ عطا کوٚرمُت پتہٕ ییٚلہِ آسمان کٮ۪ن مخلوٗقاتن اصل خربن تہٕ اربن منٛز چھِ مخلوٗقات خربن تہٕ اربن منٛز ستارٕ کۭتیاہ چھِ کہکشان کۭتیاہ چھِ مگر کُنہِ جایہِ کوٚرُن نہٕ تِتھ پٲٹھۍ خۄداوندِ کریٖمن پننہِ خۄدٲیی پٮ۪ٹھ ناز تہٕ نخرٕ ییٖتۍ حضرت انسان بناونس پٮ۪ٹھ پنٕنۍ ناز تہٕ نخرٕ کٔرِتھ دپن فتبارک اللہ احسن الخالقین خدایا ژٕ کوتاہ بابرکت خدا چھُکھ ژےٚ توٚگُے حضرت انسان پٲدٕ کرُن یعنی ییٖتۍ مخلوٗقات آسمان کوٚرُن تھمو روٚستُے پٲدٕ یہِ زٔمیٖن کٔرٕن پٲدٕ دریا کٔرِن پٲدٕ سمندر کٔرِن پٲدٕ کہکشان کٔرِن کُنہِ جایہِ کٔرِن نہٕ یِتھ پٲٹھۍ پننِس پانس تعریٖف ییٖتۍ حضرت انسان بناونس منٛز تعریٖف وۄنۍ ما چھُ حضرت انسان لۄکٕٹ اکھ معموٗلی گوٚو چھُ بڑِ تھدیو مقامو منٛز دوٚپنس ژٕ بناوتھ بہٕ اشرف المخلوقات تمامن مخلوٗقاتن ہُنٛد اشرف تریٖن کردار دِمے بہٕ ژےٚ وۄنۍ چھُے ژےٚ پانس وٕچھُن بہٕ کوتاہ ہٮ۪کہٕ خۄداے سٕنٛدیو صفتو منٛز پانس منٛز پٲدٕ کٔرِتھ تیٖژ صفت چھے ژےٚ حٲصِل ژےٚ منٛز چھے یہِ صلٲحیت ژےٚ منٛز چھے یہِ صلٲحیت ژٕ ہٮ۪ککھ خۄدٲیی صفتہٕ پانس منٛز پٲدٕ کٔرِتھ ژےٚ منٛز چھےٚ باقین مخلوٗقاتن منٛز چھنہٕ یِم صلٲحیت کینٛہہ مگر ژےٚ منٛز چھِ توے فرمو مولاي متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وسلام اتزعم عنك جرم صغیر ولكن توا عالم اکبری اے حضرت انسانا ژےٚ چھِیا باسان بہٕ چھُس یتھ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ لۄکٕٹ مۄکٕٹ اکھ کیٚمہِ ہنا بلکہ یہ کیٛاہ یتھ سٲرسٕے عالمِ اکبرس منٛز چھُ خۄداوندِ کریٖمن پٲدٕ کوٚرمُت تِم تمام خصلت چھنہٕ حضرت انسانس منٛز پٲدٕ کٔرمٕژ صلوات بر گوٚو حضرت انسانس منٛز چھِ یہِ صلٲحیت یہِ ہیٚکہِ خۄدٲیی صفت پانس منٛز پٲدٕ توے فرمو امام رضا علیہ السلام وسلامن مومن ہیٚکہِ نہٕ توٚتانٮ۪تھ مومن بٔنِتھ یوٚتانۍ یِم ترٛےٚ خصلس پانس منٛز پٲدٕ پرٛٮ۪تھ أکِس ترِ پانے فکرِ پرٛٮ۪تھ اکھ تولہِ پنُن پان آیا مےٚ منٛز چھا یِم خصلٕژ بہٕ چھُسا مومنن ہٕنٛدِس لسٹس منٛز درٕج گوٚمُت کِنہٕ وُنہِ چھُس بہٕ درٕج گژھنٕے اگر گژھنٕے چھُکھ زِندٕ چھُکھ ژٕ ہٮ۪ککھ پنُن پان وُنہِ درٕج کرنٲیِتھ ژٕ ہٮ۪ککھ پنُن پان درٕج کرنٲیِتھ اگر نہٕ ژٕ آسکھ نتہٕ اگر الحمدللہ یِم ترٛےٚ صفت ژےٚ پانس منٛز آسے ژٕ ان سجدے شُکر بجا دپ الحمدللہ خۄدایا شُکر چھُس کران تمہِ برونٛٹھٕے کہِ مےٚ چھےٚ یِم پانس منٛز یِم ترٛےٚ صفت پٲدٕ گوٚو بہٕ چھُس تیٚلہِ آمُت ژٕ ون تہٕ بہٕ چھُس مومن یا متہٕ ون خۄداوندِ کریٖمن چھُکھ تتھ کِتابہِ منٛز تتھ دیوانہِ منٛز لیوٚکھمُت یُس زن مومنن ہٕنٛدۍ لسٹ چھُ خۄداین الگ تیار کوٚرمُت یِتھ پٲٹھۍ مومنن ہٕنٛدۍ چھِ الگ دوستدارانہِ اہلِ بیتن ہٕنٛدۍ چھِ الگ شیعن ہٕنٛدۍ چھِ الگ 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 لسٹ چھُ خۄدا صٲبس نِش پرٛٮ۪تھ أکۍ سُنٛد لسٹ وۄنۍ چھُ پرٛٮ۪تھ أکِس وٕچھُن بہٕ کتھ ہِوِس لسٹس منٛز چھُس خۄداین درٕج کوٚرمُت اگر یژھان چھُکھ بہٕ گژھٕ مومنن ہٕنٛدِس لسٹس منٛز کیٛازِ وللہ العزت ولرسول وللمؤمنین بس یِمن یِمے ترٛےٚ گُرو چھِ خۄدا رسوٗل تہٕ مومن یِمن چھُ سٮ۪ٹھاہ تھوٚد مرتبہٕ یِمن چھُ خۄداین سٮ۪ٹھاہ تھوٚد عزت عطا کوٚرمُت وۄنۍ چھُے ژےٚ وٕچھُن بہٕ چھُسا مومنن ہٕنٛدِس اتھ لسٹس منٛز درٕج گوٚمُت کِنہٕ کینٛہہ توے چھِ مولاي متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وسلام فرماوان سید یوسفا علی محمدہ غلام حسینہ وٲنس ہا چھے اصلی ترٛیٚیہِ دۄہ وٲنس چھے اصلی 3 دۄہ ہن حظ بہٕ چھُس نہ 7 وُہر ادٕ چھُکھ 7 اصل چھُ وٕچھُن اصل پتہٕ گوٚو فرق کیٛاہ چھُ یِتھ پٲٹھۍ اصوٗلِ دیٖن چھِ اصوٗل اسلام تہٕ اصوٗل ایمان صرف 5 پتہٕ چھِ فروع دیٖن چھِ لچھن منٛز 10 چھِنہٕ فروع دیٖن پتہٕ اصل چھِ 5 یِتھے پٲٹھۍ چھِ اصل زندگی 3 دۄہ
امیر المومنینس کراو عرض کتھس پہ دپن اس دہ گزریو سہ مکلیو سہ ہیکہ واپس انت یت من زند ات قیمتھی اگر ساری کائنات حضرت جبرائیل اسرائیل دپس اوڑ گٲڑ دتم فرصت دی سر گو ات قیمتھی امیر المومنین دپان ات قیمتھی پگہ چھ نا پتہ پگہ وتھ کا صبح بستر مز کن دپان یمے 3 دہ اصلی مز یمے 3 دہ ہفتن مز تبدیل گژھان ہفتہ گژھان ریتن مز ریت گژھان ورین مز توے ونان نہ حظ 60 ورس نت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمان 3 دہ ورس اک دہ یس گزریو یہ ہیکھ نہ واپس انت ولی یت من زند یہ زان غنیمت ات قیمت اگر کام کرنے یہ ہیکھ کرت انجام دت کیاز ونکس زند اگر توبہ چھی کرنے توبہ کرک اگر کنس میراث چھی واپس دنے سہ دک اگر کنس حق چھی ضائع کورمت سہ ہیکھ حلال تہ پتہ صبح دی یا تھود وقت کن کہین توے زان غنیمت یم لحظات یت من زند یہ زان لحظات یم زان غنیمت یمے 3 دہ توے فرمون اگر نہ ونیک تان مومن اوسک اگر ژے فکر تورے خدایا ون چھ مے اخ خصلت پرے ژے ہیکھ یہ اخ خصلت پانس مز پٲدٕ کٔرِتھ اگر ترٛیشوے آسے ترٛیشوے پٲدٕ کیازِ زِندٕ چھُ مگر مرنہٕ پتہٕ زن دپہا بہٕ کرٕ یِم خصلت پٲدٕ مرنہٕ پتہٕ چھنہٕ گژھان سون پروندٕ بنٛد پتہٕ چھُنہٕ ہیکان یِم خصلت انسان پٲدٕ کٔرِتھ یہِ چھُ صرف یوتانیتھ ژٕ زِندٕ چھُکھ کیازِ الدُنیا مزرعۃ الآخرہ یہ دنیا چھ زراعت گاہ کمیُک یہ ژٕ ییٚتٮ۪تھ حٲصِل کرکھ تی چھُکھ پانس برونٛہہ برونٛہہ سوزان تی کرکھ پگاہ تی گژھِ پگاہ پننہِ شکلہِ منٛز یِتھ پٲٹھۍ الحمدللہ أسۍ سٲری چھِ زمیٖندار ییٚمۍ یوٕ محنت کٔر دان بیول ووُن تھل گٔے تیار تھل کٔرٕن پگاہ چھِ تٔمسٕے اُمید کھٔرِس 2 ہتھ تہِ نیران تٔمسٕے چھِ اُمید دانس 10 کھٔر تہِ یِنان ییٚمۍ مکٲے آسہِ ووٚمُت سُہ لونہِ مکٲے ییٚمۍ رازما آسن ویمس سہ زن دپے بتہِ لونہٕ دانہِ تتہِ تہِ لوومُت اوس دانہِ لونہٕ وول زن دپے بتہِ لونہٕ رازما لونہٕ ییٚلہِ نہٕ تٔمۍ ویمژ آسہِ گوٚو یہِ تٔمۍ ووٚومُت آسہِ تی لونہِ یہ ژےٚ ییٚتہِ کوٚرمُت ٲسی تی تتٮ۪تھ نہ یی علی محمد بکار نہ یی سید یوسف بکار نہ یی غلام حسین بکار تتہِ چھِ سۄے عمل یۄس ژےٚ پانس سۭتۍ چھے حٲصِل پٮ۪ٹھٕ چھِ 2 کٲتِب یِم زن معصوٗم چھِ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب و عتید ونموازو 2 ملک چھ خداوند کریمن تھٲمٕتۍ یمن ناو چھُ رقیب تہٕ عتید سورہ معارج آیہِ ما یلفظ یُس تہِ ژٕ لفظا زیٚیہِ پٮ۪ٹھ چھُکھ کڑان یم لیکھان یہ رقیب تہٕ عتید دٔچھُن تہِ تہٕ کھووُر یِم چھِ لیکھان ژٕ کنس تل کٲنٛسہِ ون تہٕ ژٕ أچھو سۭتۍ ہاو تس ژٕ ژُمُٹھ ہے ہاو تس أتھیو چھُنہ بازے ییٚلہِ نہٕ موقعہٕ چھِ آسان پتہٕ چھِس دِوان اشارٕ أتھیو ون یا کیٛاہ تانٮ۪تھ چھِنہ کران أسۍ تِم ژٕ ژُمچو سۭتۍ ہاو تن اشارو سۭتۍ ہاو تہٕ أچھو سۭتۍ ہاو تہٕ زیٚیہِ سۭتۍ ون تہٕ یہِ سورُے چھِ باضٲبطہٕ فلم بردٲری گژھان یہِ سورُے مُشخص گژھان ژٕ زن دپاکھ مےٚ کوٚر نہٕ بۄٹُن دباون سورُے فلم سٲنۍ نیرِ نٔنۍ سید یوسف کیٛاہ اوس کران یہِ کیٛاہ اوس ونان یِم 2 ملک دِن کتاب برونٛہہ کُن دپان اقرا کتابک پر سا آز پنٕنۍ کتاب آز چھُ کٲفی چانہِ باپتھ چٲنی کتاب یۄس ژےٚ انجام چھےٚ دِژمٕژ 2 ملکو چھے یِم زن معصوٗم چھِ تِمو چھےٚ ماموٗریت خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ تِمو چھےٚ یہِ کتاب چٲنۍ تیار آز پر ژٕ یِہے کتاب ژےٚ کم کارنامہٕ چھِ کٔرمٕتۍ اگر توبہٕ کرکھ ونکیٚنس چھی گُنجٲیش توبہٕ کرکھ ودکھ خۄدایس برونٛہہ کنہِ کوٗنن اکھ رٹکھ اقرار کرکھ پننٮ۪ن گۄنہن حتیٰ روایتن منٛز چھُ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماوان صلوات آسو بر محمد اگر نعوذ باللہ سید یوسف یا علی محمدن گۄناہ گوٚو سۭتۍ یہ چھُ أمِس تہٕ أمۍ سٕنٛدِس خۄدایس پتہٕ أمِس چھُنہٕ حق وننس زنانہِ مےٚ گوٚو پھلٲنۍ ونان أمِس چھُنہٕ حق وننس پننِس مٲلِس مےٚ کوٚر پھلٲنۍ گۄناہ أمِس چھُنہٕ حق وننس پننِس بٲیِس مےٚ کوٚر گۄناہ اگر یِمن نِش یہِ گۄناہ اظہار کوٚرُن گۄنہس پٮ۪ٹھ کوٚرُن گۄناہ تُہۍ کٔرِو وننس مگر پانس خۄدایس اگر زیارتس گژھِ تتٮ۪تھ گنٛزرایہِ یِم گۄناہ پننِس حُسینس منٛز یِم گنٛزرایہِ امام حُسین مجلس منٛز پننِس خۄدایس دوٚپُس خۄدایا یہِ گۄناہ تہِ چھُم گوٚمُت خۄدایا یہِ لغزش تہِ چھم گٔمٕژ خۄدایا یہِ گۄناہ تہِ چھُم گوٚمُت پتہٕ انہِ خالقس شفیع تہٕ وسیٖلہٕ وابتغوا الیہ الوسیلہ وسیلہ انہِ قرآنِ مجید وسیلہ انہِ اہلِ بیت اطہار علیہما خۄداوند کریم چھُ یِہُنٛد
یم سفارش کران یہ روایت پرونی امام رضاس یم سفارش کران یہ سفارش خدا صاحب قبول کران مگر یہ تہ گژھِ آسُن پانہ آماد بہ کر توبہ ییٚلہِ آماد پانہ آسہِ پتہٕ چھس اہل بیت تہ قرآن تہ سفارش کران خداوند کریم چھ أمۍ سُنٛد توبہ پتہ قبول صلوات بر بروا توے چھ خدا صاحب ونان امام رضا فرمان مومن نہ ہیکک نہ توٚتانۍ مومن بنِتھ یوٚتانۍ ترٛےٚ خصلص پانس منٛز پٲدٕ کرن گۄڈنیُکُے چھُ سنت پروردگار فقتمان السر اکھ أکۍ سٕنٛدٮ۪ن عیبن آس پردٕ کران کیازِ خدا چھُ سانٮ۪ن عیبن پردٕ ژےٚ چھی کرُن اکھ أکۍ سٕنٛدٮ۪ن عیبن اگر ژےٚ وٕچھِتھ سید یوسفس منٛز چھُ یہِ عیب سید یوسفس منٛز چھےٚ یہِ غلطی غلام حسینس منٛز چھےٚ یہِ غلطی حق چھی نہٕ ژٕ پھیرکھ دُکانہٕ پتہٕ دُکان تہٕ تتٮ۪تھ ژٹکھ پردٕ نہ وٲجب چھی ژےٚ بٲسی امہِ سۭتۍ واتہِ نۄقصان اسلامس یا چھُ أکِس مقامس پٮ۪ٹھ ژےٚ چھی وٲجب بس ییٚتہِ آمر بالمعروف مےٚ حُکم کرُن ہو سید یوسفا ژٕ نہ حظ چھُنہٕ سجان ژٕ حظ چھُکھ 10 نفرن برونٛہہ کنہِ نماز ادا کران ژٕ حظ چھُکھ 10 نفرن کنہِ برونٛہہ کنہِ حدیث زٕ ونان یہِ کٲم نہ حظ سجہِ نہٕ چٲنِس شانس منٛز یہ ہیٚکہِ أمِس بس ییٚتہِ آمر بالمعروف ونہا عن المنکر ؤنِتھ مگر حق چھی نہٕ ژٕ ہیٚککھ پردٕ ژٔٹِتھ ژٕ ہیٚککھ پرٛٮ۪تھ جایہِ دُکانس پٮ۪ٹھ پھلٲنۍ اوس قرآن پھلٲنۍ نہ بلکہِ ژےٚ چھی مےٚ نیک کامہِ کُن دعوت دیُن تذکُر چھی دیُن یہِ کٲم کر حظ ترکھ یہِ گۄناہ کر ترکھ یہِ چھی وٲجب خداوند کریم چھُ ستارُن ژےٚ تہِ چھی توٚتانٮ۪تھ ستھر کرُن پتہٕ ییٚلہِ گۄناہن منٛز گرفتارِ بلا گژھِ رژھِ رژھِ روزِ کران پتہٕ چھُ خدا صٲب پانے پردٕ پتہٕ چھنہٕ چٲنۍ پردٕ تھوٚپ تُلنٕچ ضروٗرت کہِ خدا صٲب چھُ پتہٕ پانے گوٚو یہِ اکھ صفت گژھی ژےٚ آسٕنۍ ووٚنمو حظ وۄنۍ کٔرۍتو تُہۍ پننٮ۪ن نامے اعمالن نظرا اگر أسۍ کٲنٛسہِ عیب چھِ وٕچھان أسۍ چھا برملا کران کِنہٕ أسۍ چھِ پردٕ پوٗشی کران مگر توتہِ چھُس بہٕ دِوان سیٖنس ژنجُن بہٕ حظ گوس مومِن اے بہٕ حظ چھُسے مومِن کیازِ مومِنن ہٕنٛز صفتٕے چھنہٕ یہِ یعنی سُہ آسہِ اکھ أکۍ سٕنٛدۍ پردٕ ژٹان بلکہِ سُہ گژھِ آسُن پردٕ پوٗشی سُہ گژھِ اکھ سٕنٛدٮ۪ن عیبن آسُن پردٕ دوٚیِم صفت فاما سنت من نبی اما رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سنت کیٛاہ سا چھُس پیغمبرن سنت فالمدارات الناس لُکن مدد یٲری کران اگر ژےٚ طاقت چھی ژٕ ہیٚککھ کٲنٛسہِ ہُنٛد مُشکل حل کٔرِتھ ژےٚ چھی ہوٚل گنڈُن ژےٚ چھی أمۍ سُنٛد یہِ مُشکل حل کرنٕچ کوٗشش کیازِ تمام پیغمبر سوٗزۍ خداوند کریٖمن لُکن ہٕنٛدۍ مُشکل حل کرنہٕ باپتھ نہ کہِ مُشکل ایجاد کرنہٕ مگر ییٚلہِ أسۍ آز وٕچھان چھِ اگر کٲنٛسہِ مُشکل چھُنہٕ آسان بہٕ چھُس یژھان یہِ گژھِ مُشکلسٕے منٛز گرفتارِ بلا سُہ ہمساے ٲسۍتن بوے ٲسۍتن بیٚنہِ ٲسۍتن دپان گٔژھِنۍ حظ مُشکلسٕے منٛز آسان امہِ ساتہٕ چھِ یہِ دوا یپٲرۍ دپان بہٕ حظ چھُسے مومِن چھُس مومِنس منٛز گژھِ نہٕ یہِ تصور ہاں مُمکِن چھُ اختلاف آسان بٲے مُمکِن چھُ ہمساین آسان اختلاف مگر حق چھی نہٕ یہِ کُنہِ مُصیبتس منٛز گرفتار کرُن پتہٕ دپکھ بہٕ چھُس مومِن نہ مومِنن ہٕنٛدِ لسٹہٕ نِش چھُ دوٗر گژھان بلکہِ اگر ژےٚ باسان چھُ یہِ چھُ وٕنکیٚنس مظلوٗم مےٚ چھِ أمِس سۭتۍ اختلاف مگر بہٕ ہیٚکہٕ أمۍ سُنٛد یہِ مُشکل حل کٔرِتھ مےٚ پزِ ہوٚل گنڈُن مےٚ پزِ أمۍ سُنٛد یہِ مُشکل آسان حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ روایات چھِ میون جان فدا ٹٲٹھِس حبیبس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون پیغمبر غربت ٲس تمہِ ساتہٕ سخت واریاہ غربت ٲس تتھ زمانس منٛز حتیٰ آز برونٛہہ 30-40 ؤری ٲس کٔشیٖر تہِ واریاہ غربت یِم تُہۍ دٔپِو جوانو زارِ ٲسۍ یِتھٕے پٲٹھۍ رۄپیہِ پھِران تہٕ لِباس لاگان واریاہ غربت ٲس حالانکہِ بہٕ چھُس نہٕ یژھان تتھ پھیُر دیُن بُزرگن آسہِ ذہنس منٛز کۭژاہ غربت ٲس یعنی بوٗٹھ اوس نہٕ آسان سۄ چھنہٕ کتھٕے ادٕ لاگہاکھ چمرٕ بوٗٹھ ییٚلہِ شیٖن اوس آسان بٹن دار بوٗٹھ نہ ٲس آسان کٲنٛسہِ سۄ تہِ ٲس آسان ربڈوٗ سُہ اوس یِوان بوٚڑ مۄہنیوٗ ماننہٕ گامس منٛز یۄس آسہِ نتہٕ ٲسۍ آسان ہچہِ کھرٛاوٲرۍ نتہٕ ٲسۍ آسان پُلہٲرۍ لٲگِتھ آز برونٛہہ 30-40 ؤری یِمے 10-13 ؤری گٔے خۄداین دِژ یہِ ترقی علمن کوٚر ترقی ٹیکنالوجی گٔے واریاہ تہٕ ادٕ گٔے یِم وسٲیل حل نتہٕ اوس واریاہ غربت حالا تُہۍ کٔرِو انداز وۄنۍ 1400 ؤری برونٛہہ کۄس غربت ٲس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم روایتہِ منٛز آمُت قمیٖض ٲس واریاہ پرٲنۍ
اگر ات لاگان یہ دودرت پیوان پتھر یہ رنیم پیغمبر اک سات گرس من تشریف تامت ثاو جوان السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم السلام آگاہ ون مے کیا سا دلیل گو مے مشکل یم رپی 10,000 یم چان ناو تھام اگر میں خدائے مشکل آسان کر 10 رپی دمے بہت میں کور خدائے مشکل آسان یہ کرتا قبول پیغمبر فرماس گوا مشکل اہن خدائے کور چانہ برکت مشکل آسان یہ کر قبول پیغمبرن کر قبول ایسا خدا کرنے پرت مشکل آسان امس کورن دعا یہ درو دامت ہوا امیر ابل حسن یہ قمیض رنیم تل سا رپی 10 سوز خدا صبن یتان تو قمیض ہنا میانہ با امیر المومنین گھر مدینس مز تو امین قمیض 10 رپین برابر یتھے پیغمبرن وچ دس ابل حسن کت سن جناب 10 رپین برابر دس امہ کھت سست دس اہن امہ کھت سست اگر واپس رٹ دس کیا واپس رٹ امیر المومنین درا پوت کھوری تو امین دس رٹ سا واپس آگس گئی پسند کی ون سہ پان ام تج رپیہ 20 یا واپس پیغمبر فرموس کیا سا انت نا یا رسول اللہ میں دپ 2 بے بار نیرو یکجا پانے وچو کس گھس بہتر تھی اد سا پا 2 بے بار درا وت بازار یتھی پکان اوکن تامن گئی ودنچ آواز گئی پیغمبر فرمو امین صبر کر یہ تسا آواز تمام تروگ نظر تم کور ہن اخ ونان کوریا کیا ونان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میون زو پھدا بہس پھلٲے سٕنٛز کنیز داے تمہ دِژ صبح رۄپیہِ 4 دپین یتن تو بازر سودا تم رایِم أتھۍ پٮ۪ٹھ ووتم ژھاران تم اتھ یِوان سہ لایِم سہ ترٛایِم نا پیغمبر فرمو امین گۄڈٕ دِژ أمِس رۄپیہِ 4 10 رۄپیہِ منٛز دِژ گۄڈٕ أمِس 4 رۄپیہِ یہ گئی خوش امیون سامان وامان تو پیغمبر مقصد یہ گو بازر امین 4 رۄپین قمیض 4 رۄپیہِ چھِ چندس ییٚلہِ مےٚ اورٕ بے بارن واپس پھر پیٖر مردن وٕچھ پیغمبرن چھِ نٔو قمیضا لٲجمٕژ یہ بیوٗٹھ سڑکہِ پٮ۪ٹھ اوریان چھُنا کانٛسا یس مے والہِ ہے خداے سٕنٛدِ رضا باپت خدا والہِ ہے تٔمِس جنتُک بہشتُک لباس پیغمبرن کٔڑ لتے قمیض تہٕ ترٲوٕن پیٖرِ مردس پیٖرِ مردن ییٚلہِ لٲج پیغمبر درٛاو لتے واپس تہٕ أنِن 4 رۄپین بدل قمیض ییٚلہِ اورٕ واپس آو یہ کوٗر وٕچھِن أتھی دپنس کوریا مگر ژےٚ گٔے نا مشکل آسان یا رسول اللہ مشکلے کریو تِم آسان مگر سہ لایِم دپنس اد سا کانٛہہ غم چھُ ول سا بہٕ یِمے سۭتۍ امیر المومنین ژٕ پکھ گرٕ بہٕ گژھے ییٚمِس کورِ تٔمۍ ووٚن زُو کیٛاہ ذمہٕ دٲری چھِ أکِس پیغمبر یہِ نا تُہۍ دٔپِو ہٕٹہٕ مُٹھ چھِ اَسہِ وَنُن مومِن مومِنن منٛز گژھن یِم صفت آسٕنۍ یہ گژھِ لُکن ہٕنٛدۍ مُشکل حل کرُن أمِس چھُ طاقت یہِ صلٲحیت یہِ کرِ مُشکل آسان یہ گژھِ حتمن مُشکل ادٕ ہیٚکہِ یہِ مومنن ہٕنٛدِس لسٹس منٛز جمع گژھِتھ پیغمبر چھُ یِہوے مُشکل ییٚمہِ ساتہٕ یہِ درٛاو پیغمبرس چھُ ولایت اسہِ پٮ۪ٹھ ولایت مُطلقہ یہِ ہیٚکہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہُنٛد گرٕ أژِتھ مگر اسہِ چھُ ادب ہیٚچھناوُن اگر أسۍ کٲنٛسہِ ہُنٛد گرٕ چھِ نا گامن منٛز اژان تھو دروازٕ علی مان اتہِ چھُ کانٛہہ ہُہ دروازٕ تہِ تھپھ یتھ تہِ نہٕ سونچان مےٚ دِیُتا امہِ اجازت صاحبِ خانن بہٕ اژٕ اندر یہِ چھُنہٕ اسہِ تصورا آمُت کرنہٕ یہ دین چھُنہٕ اسہِ سمجھمُت یا ہُتھ گرس تہِ ہُتھ تہِ تھپھ یتھ تہِ تھپھ ژاو پانے تہِ نہٕ وٕچھان بیٚنہِ ما آسہِ وۄڈنی موج ما آسہِ اورٕیان اتہِ ما آسہِ کٲنٛسہِ سر ژال یہِ چھُنہٕ اسہِ تصورا کوٚرمُت ہُہ دروازٕ تہِ کتہِ چھُ کتھ کمرس منٛز چھُکھ اکہِ کمرٕ نیران تہٕ گۄڈٕ کر ژٕ آسہِ نا گۄڈٕ ہے اجازت مےٚ چھا اجازت اور اژنس کِنہٕ کِنہٕ نتہٕ قرآنِ مجیٖد چھِ ونان گوٚبرس دپان چھُ گوٚبرا اگر مٲلۍ سٕنٛدِس کمرس منٛز اژکھ 3 لٹہِ 3 جاین چھِ اجازت گوٚمُت اگر صبحٲے مٲلۍ سٕنٛدِس کمرس منٛز اژکھ گۄڈٕ ہے مٲلِس ماجہِ اجازت بابا مےٚ چھا اجازت بہٕ اژٕ کر کمرس یہِ گوٚو مٲلۍ سُنٛدٕے بیٚیہِ نمازِ پیشنہٕ پتہٕ اگر مول موج ٲسی کمرس منٛز آسان گۄڈٕ ٲسۍ زِ ٹھُک کران مےٚ چھا اجازت بہٕ اژٕ بیٚیہِ چھِ نمازِ شام کھۄفتنہٕ پتہٕ یِمن 3 جاین چھِ قرآنِ مجیٖد ونان بدون اجازت گوٚبرس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدِس کمرس منٛز تہٕ لُکن ہٕنٛدٮ۪ن مکانن منٛز چھنہٕ کتھٕے تٔمۍ ووٚن کیاہ چھُ گژھان اسہِ چھُنہٕ یُتھ تصور یہِ دیٖن کوٚرمُت وۄنۍ ییٚلہِ پیغمبرن کوٚر دکُل باب یا فلانیا یا سلاما بوزتا بہٕ چھُس پھلٲنۍ اورٕ گوٚو نہٕ کٕہٕنۍ جواب پہرا ٹھٔہرِو رحمت للعالمیٖن أمِس کنیز سۭتۍ دوٚیمہِ لٹہِ کوٚر پیغمبرن دکُل باب یا فلانیا یا بہٕ چھُس پیغمبر دروازس پٮ۪ٹھ سلاما بوزتا اجازت چھا اورٕ گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ آواز بیٚیہِ گوٚو پہرا پیغمبرن کوٚر أمِس کورِ کُن توجہ دوٚپنس کوریا مےٚ باسان ظاہرا چھُنہٕ یہِ چون مٲلِک گرِ کِہیٖنۍ نہ حظ یا رسول اللہ سُہ حظ گرِ آسان سُہ کوٚت حظ گژھِ دوٚپنس تیٚلہِ چھُنہٕ یژھان مےٚ سۭتۍ روبرو گژھُن
حالہ وۄنۍ کرس بہٕ ٲخری لٹہِ حجت آو تہٕ بہٕ کرے سُفٲرِش آو نہٕ کوریا ییٖژہن ٲس مےٚ یوٚتانٮ۪تھ بہٕ کرہے ژےٚ سُفٲرِش مگر ییٚلہِ یی ییٚلہِ نہٕ آوٕے بہٕ کس ونہٕ یوٚتانۍ اوس مےٚ طاقت بس یُتھُے أمۍ بوٗز ترٛیٚیمہِ لٹہِ کوٚر پیغمبر بہٕ چھُس فلٲنۍ سلامہ بہٕ ژےٚ چھُنہٕ پوشان وۄنۍ دروازٕ تھاونس دونٛد یا رسول اللہ لوٚگ حظ میون زوٗ فِدا تشریٖف دوٚپنس ٲدِ پٮ۪ٹھ تہِ اوسے نا کران عالم دوٚپنس یا رسول اللہ بہٕ حظ اوسُس بوزان ژٕ اوسُکھ نا سلام سوزان رحمت للعالمیٖن سٕنٛدِ دہانہٕ نیرِ سلام چٲنۍ سلام اوس مےٚ اوس باسان خۄدا چھُ رحمت تہٕ برکت میٲنِس گرس منٛز نٲزِل یہ سہل چون دروازس پہ میانس دعا کرن میانہ باپت میون گھر حس گو ژٕ ون حظ حکم کیا یمس کور گومت ژیر یہ نا یمس لا یا رسول اللہ ژاک تت پہ میانہ یمس کنیز ست امے باپت اہن ذمہ داری ٲسٕم نا یا رسول اللہ ووٚن مےٚ یہِ زُو یہِ گٔیے ژےٚ بہٕ چھسے ژےٚ بخشان پٔزۍ پٲٹھۍ چھُکھا مے بخشان تس چانٮ۪ن قدمن فدا سۄ بخشان سٲرٕے یہِ گٔیے پوٗرٕے ژےٚ یہِ چھسے بہٕ ژےٚ ہدیہ کران پنٕنۍ پیغمبرن فرمووُس کوریا ژٕ بخشکھ نا أمۍ مےٚ گژھ ژٕ گٔیکھ در راہِ خۄدا آزاد گوٚو یہِ گژھِ مومنہٕ سٕنٛز صفت آسٕنۍ اگر أمِس کانٛہہ مومنس مُشکل آسہِ ہمسایس مُشکل آسہِ بٲیِس مُشکل آسہِ مومنس مُشکل آسہِ یہِ گژھِ کوٗشش کرُن تٔمۍ سُنٛد مُشکل آسان کرُن ادٕ ہیٚکہِ یہِ ؤنِتھ بہٕ چھُس مومن ترٛیٚیِم وَأَمَّا سُنَّةٌ مِنْ أَوْلِيَائِ اما اولیاء خدا ہٕنٛدِس کیٛاہ چھُ فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ امام رضا فرماوان ییٚلہِ أمِس کانٛہہ مقام یی دِنہٕ یہِ گژھِ تتھ پٮ۪ٹھ صبر تحمل کرُن کیٛازِ گاہے چھُ لۄکُٹ اکھ جٲہِل أکِس بٔڑِس بُزرگوارس کران توہیٖن نہ زاننہٕ کہِ وجہ اگر سُہ أمۍ سٕنٛز قدر منزلت زانہِ ہے سُہ کرِ ہے نہٕ توہیٖن مگر جہٲیل آسنہٕ کہِ وجہ دپان ادا ٲسِتھ مےٚ کیٛاہ یہِ کُس گوٚو پننہِ جہالت سۭتۍ أمِس توہیٖن یہِ ہیٚکہِ أمِس انتقام ہٮ۪تھ مگر یہِ گژھِ پننہِ بُزرگوٲری سۭتۍ عفوٗ یہِ چھُ کمال یہِ چھُ عفوٗ کرُن چھُ کمال یعنی یہِ ہیٚکہِ أمِس انتقام ہٮ۪تھ یہِ ہیٚکہِ أمِس سخت تریٖن عذاب کٔرِتھ مگر یہِ کرٮ۪س نہٕ عذاب کینٛہہ دپٮ۪س گژھ بہٕ چھسے بخشان ژےٚ کٔرٕتھ غلطی ادٕ کانٛہہ غم چھُ مےٚ چھےٚ نا پتہ ژٕ چھُکھ نادان ژٕ چھُکھ جٲہِل اگر ژےٚ پتہ ٲسی بہٕ کُس گوس ژٕ کرہکھ نہٕ کینٛہہ وۄنۍ ژےٚ توٚرُے نہٕ فکرِ کِہیٖنۍ یہ چھُ اہلِ بیت اطہار علیہ السلام اسہِ ہیٚچھناوان گوٚو یِم ترٛےٚ صفت گژھن أکِس مومنس منٛز آسٕنۍ اگر یژھان چھُ بہٕ گژھٕ مومن بنُن اکھ خۄدٲیی صفت اکھ أکۍ سٕنٛدٮ۪ن عیبن گژھِ پردٕ کرُن دوٚیِم گژھِ فالمُدارات الناس لُکن گژھِ مدد کرُن سُہ گوٚو پیغمبرانہٕ صفت بیٚیہِ گژھِ صبر تحمل کرُن ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ مُصیبت آسہِ یِوان یا کانٛہہ مُشکل آسہِ یِوان تمہِ ساتہٕ گژھِ صبر تحمل کرُن سۄے چھِ اولیاء خۄدا ہٕنٛز صفت سۄے چھِ مومنہِ سٕنٛز یِم ترٛےٚ صفت اگر آسنَے انشاء اللہ تیٚلہِ چھُکھ ژٕ مومنن ہٕنٛدِس لسٹس منٛز خۄداوندِ کریٖمن درٕج اکھ صلواتہ پرِ برباب ووٚنمو حظ زوٗ یتھ مجلس چھِ پنٕنۍ آداب آسان یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ بیٖٹھِو نا یِم چھِنہٕ مجلس ہٕنٛدۍ آداب کینٛہہ اصلی چھُ ییٚمہِ ساتہٕ مجلس آسہِ نا سانہِ فرہنگ موٗجوٗب اتھ گژھِ 5 نفرن پٮ۪ٹھ گۄڈنیُک دٲیرٕ گژھُن 5 نفرن پٮ۪ٹھ نتہٕ گژھِ 7 نفرن پٮ۪ٹھ دٲیرٕ گژھُن نتہٕ 9 نفرن پٮ۪ٹھ کیٛازِ یہِ دٲیرٕ چھُ قبر بمنزلے قبرِ حضرت امام حسین تُہۍ چھِو قبرِ امام حسینس أنٛدۍ أنٛدۍ بِہِتھ یہِ گژھِ وٕچھُن آداب امہِ پتہٕ گژھن باقٕے دٲیرٕ روزٕنۍ اللہم صلی علی محمد جوانو یپٲرۍ ٲسۍزیو بیٚہوان تُہۍ چھِو نا لۄکٕٹۍ گوٚبُر تُہۍ نیٖرِو یپٲرۍ ؤتھِو تُہۍ یپٲرۍ تُہۍ ٲسۍ سۄنہٕ گوٚبُر چھُو أنٛدۍ أنٛدۍ ٲسۍزیو بیٚہوان أتی گژھِ نہٕ دروازس نِش گژھِ نہٕ جاے رٹٕنۍ وۄتھ سا یِم ہسا وۄتھن پانے انشاء اللہ یِمے چھِ سۄنہٕ گوٚبرٕے یٲتٮ۪ن خۄدا لاسنُک انشاء اللہ
وتی سا گوبر احسن روزی یمی طرف یور ونان جاے کر جزاکم اللہ بیاکھ صلوات سوزی محمد علی احسن وۄنۍ کیٛاہ گٔے اصل کٲم أکیٛاہ اورٕ اگر وۄنۍ کانٛہہ یی تہِ اور بیٚیہِ یوکُن روزِ جاے ہٕنٛز اصل حالا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماو یۄس امام حسینن شہادت دِژ نا أمِس دِتۍ کینٛہہ چیٖز تتھ ادلہِ بدل خۄدایَن دُنیاہس منٛز اکھ دِژن أمۍ سٕنٛدٮ۪ن اولادن منٛز امامت یہ دیُت خۄداوندِ کریٖمن امام حسینس میڈل دوٚپنس یۄس ژےٚ میانہِ دیٖنہٕ باپتھ شہادت دِژٕتھ ژےٚ چھُسے بہٕ یہِ میڈل دِوان چانہِ اولادن منٛز گژھِ قیامتس تام امامت جٲری تہٕ سٲری روزٕنۍ صلوات دوٚیِم دوٚپنس چٲنِس تُربتس منٛز یعنی میژِ منٛز تھاو بہٕ شفاعت یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم چھُ افضل تریٖن کٲیناتُک انسان أمِس کھۄتہٕ تھوٚد چھُنہٕ کٲیناتس منٛز مخلوقاتا یِم زِ سٲنۍ اعتقادات تٔمِس پتہٕ چھُ دوٚیِم شخصیت سانہِ اعتقاد موٗجوٗب مولایہِ متقیان امیر تٔمِس پتہٕ چھُ امام حسن تٔمِس پتہٕ گوٚو جنابِ سید شہدا مگر امام حسینس چھُ خاص میڈل حتیٰ پیغمبر سٕنٛزِ قبرِ ہٕنٛز میژ کھٮ۪ن چھِ حرام امیر المومنین سٕنٛزِ قبرِ ہٕنٛز میژ کھٮ۪ن چھِ حرام فاطمہ زہرا سٕنٛزِ قبرِ ہٕنٛز میژ کھٮ۪ن چھِ حرام حسن مجتبیٰ سٕنٛزِ قبرِ ہٕنٛز مگر امام حسینہِ قبرِ ہٕنٛز میژ کھٮ۪ن چھُ خۄدایَن حلال قرارس سیروات نہٕ کینٛہہ سٕنٛزرِ دانس سُم یا مُسرٕ دانس سُم اگر کانٛہہ بٮ۪مار آسہِ پتہٕ کھیٚیہِ سٕنٛزرِ دانس سُم قبرِ امام حسینٕنۍ میژ ہم چھس جٲیز ہم چھُ خۄدایَن تتھ میژِ منٛز شفاعت ووٚنمُت اگر تمام دٲدۍ یعنی سُہ دود آسہِ یتھ نہٕ کانٛہہ علاج آسہِ مگر تُربتِ سیدِ شہدا منٛز کھیٚیہِ قبرِ تُربت امام تتھ منٛز چھُ خۄدایَن شفاعت ووٚنمُت خۄداوندِ کریٖم کرٮ۪س تمہِ کہِ برکتہِ شفایہِ کٲمِل عطا ترٛیٚیِم چھُ خۄداوندِ کریٖم امام صادق ترٛیٚیِم چھُن تھوٚومُت قبرِ مُطہرس نِش دعا قبوٗل امام موسیٰ قٲظِم اوس بٮ۪مار سخت بغدادس منٛز 3 دۄہن اوس سخت تپھ فرقٕے ٲس نہٕ گژھان پتہٕ کوٚرُن ترٛیٚیمہِ دۄہ غلامس اللہ تعالیٰ یوٗرۍ یبنِ رسول اللہ کیٛازِ دوٚپنس بہٕ دِمے موٚزوٗرۍ وٕچھتن مولا کیٛازِ دوٚپنس سُہ گژھِ کربلا کیٛازِ تتہِ کیٛاہ چھُ کرُن دوٚپنس سُہ گژھِ میٲنِس جدس امام حسینہِ قبرِ نِش تتٮ۪تھ کرِ میانہِ باپتھ دعا تُہۍ کٔرِو ونٛدٕ حظ بغداد پٮ۪ٹھ بہٕ دِمس موٚزوٗرۍ سُہ گژھن کوٚتتھ میٲنِس جدس امام حسینہِ قبرِ پٮ۪ٹھ تتٮ۪تھ کٔرِنۍ دعا یہ گوٚو بڑا لٔگِتھ مولا مگر ژٕ چھُکھ نا پانہٕ بچا چھُس امام مگر یہِ چھُ خۄدایَن خاص اکھ میڈل دیُتمُت امام حسینس دوٚپنس یُس تہِ چانہِ قبرِ نِش دعا کرِ سُہ دعا کرنہٕ بہٕ رد توے دوٚپمَس توٚتتھ سوزُن نفر بہٕ دِمے پونٛسہٕ تتٮ۪تھ کرِ میانہِ باپتھ دعا وۄنۍ ما ہیٚکہِ سٲری توٚتتھ وٲتِتھ توے چھُ علما لیکھان یہِ دٲیرٕ چھُ بمنزلے قبرِ حضرت امام أسۍ چھِ یتھ دٲیرس أنٛدۍ أنٛدۍ بیٚہوان یہِ مٲنِو تُہۍ قبرِ امام قُبے امام یُس تہِ ییٚتٮ۪تھ سُہ دعا کرکھ سُہ چھُ یہِ پروردگار عالم ببرکتِ حضرت سید شہدا قبوٗل توے چھُ علما لیکھان مستحب چھُ ییٚمہِ ساتہٕ امام حسینہِ مجلِس منٛز ٲسۍ یِوان بدوٗنہِ وضوٗ گژھِ نہٕ یُن یِتھ پٲٹھۍ نٮ۪مازِ باپتھ چھُکھ ژٕ وضوٗ کران یِتھے پٲٹھۍ گژھِ باوضوٗ کیٛازِ ملٲیکن ہُنٛد چھُ یُن گژھُن آسان ملٲیکن ہُنٛد چھُ بھیٖڑ باڑ آسان یِم چھِ فخر کران أسۍ تہِ گژھو مجلِس حضرت سید رحمت چھِ نٲزِل گژھان توے چھِ بعضِ علما ٲسۍ أسۍ یِتھ پٲٹھۍ کران دپان ٲسۍ ؤرۍیس منٛز گژھِ گرِ تہِ اوٚڑ گٲنٛٹا کُنہِ ساتہٕ کرُن مجلِس امام حسین اگر بعضے گۄناہ چھِ تِم تہِ یِم زن خۄداے سٕنٛز رحمت چھِ ژٹان سانیو گرو نِش سانٮ۪ن گرن منٛز چھِ گاہے تِم گۄناہ گژھان خۄداوندِ کریٖم چھُ پنٕنۍ رحمت رُکاوان مگر ییٚلہِ ذِکرِ امام حسین چھُ تتھ گرس منٛز یِوان کرنہٕ خۄداوندِ کریٖم چھُ نَیہِ اکہِ لٹہِ پنٕنۍ رحمت برکت تتھ گرس شروٗع ژوٗرِم کیٛاہ چھُ خۄدایَن ہدی کوٚرمُت یُس تۄہہِ یوٚتتھ یِوان چھُ یا یِم زن زٲیِر چھِ گژھان کربلا امام صادق فرمان یُس تہِ امام حسینہِ زیارتس گژھِ یا امہِ نیتہٕ نیرِ بہٕ گژھٕ مجلِس امام حسین یِم تہِ قدم تُلہِ تا یِنس تانۍ چھُ الگ اکھ اجر تتھ چھُ اکھ اجر الگ مگر تمہِ بغٲر تمہِ اجرٕ بغٲر کیٛاہ چھُ تتھ تمہِ اجرٕ بغٲر یتھ گٲنٛٹس یوٚتتھ گژھِ سُہ گٲنٛٹس گٔژھتن سُہ 2 گٲنٛٹن گٔژھتن سُہ دۄہس گٔژھتن سُہ رٮ۪تس گٔژھتن
روایتن مز آمت تمس انسانس خداوند کریم یم لحظات چھس وٲنٛسہِ منٛز شُمار یِوان کرنہٕ بلکہ خدا صٲب دپان ملائکن ملائکو یہ گو نا میٲنس حسین سن ذکر کرنہٕ باوجود گو نا زیارت امس دۄہ لگیا زٕ دۄہ لگنا رٮ۪تھ لگتا یم دۄہ أنزیو نہٕ أمس ہُتھ وٲنٛسہِ منٛز مُجرا کینٛہہ یۄس وٲنٛس مےٚ أمۍ سٕنٛدِ باپتھ چھِ مُقرر بلکہ یہ چھُس بہٕ پننہِ طرفہٕ ہدیہ عطا کران محمد تُہۍ کٔرِو انداز یہ کُس امام حسین توے دوٚپمو ووٚنمو حظ یمن مجالسن گژھِ نہٕ کوترہی کرٕنۍ یمن مجالسن گژھِ وٕنی کوٚر أکۍ جوانن سوال آیا نماز ہٮ۪کو حظ پٔرِتھ اِنرِ منٛز تہٕ کٲشِر پٲٹھۍ کاٹھِ منٛز کٲٹھی چھُو سا ونان کِنہٕ بدل چھُو کانٛہہ مُشکل نماز چھِ صحیح نماز چھُنہٕ مُشکل ولی آدابن خلاف یعنی مکروہات چھُ نرِ یلہٕ ترٲیِتھ سیٖنہٕ عطا اگر اسہِ بٹن قمیٖض لٲگِتھ آسہِ نا اگر بٹن آسن نا یلے مکروہ چھُ اتھ منٛز نماز پران سیٖنہٕ یلہٕ تھٲیِتھ فکرِ چھُو سا تران نماز چھنہٕ بٲطل حقیٖقی مسل چھُ نماز اصلی چھُ وٲجب سترِ عورت گژھِ آسُن مرد سٕنٛدِ باپتھ چھُ سترِ عورت یعنی یہ گژھِ أمِس صرف رانہِ پٮ۪ٹھٕ تا توٗنِس تانٮ۪تھ گژھِ آسُن پردٕ باقٕے ہیٚکہِ اورُے اَنٕنۍ نماز چھُنہٕ کانٛہہ مُشکل مگر مکروہ چھُ مگر یہ چھُ تسٕنٛدِ باپتھ یۄس نہٕ لباس آسہِ یۄس نہٕ لباس آسہِ تٔمِس گژھِ صرف سترِ عورتٕے یوت کٲفی چھُ نماز تس سۭتۍ چھِ صحیح حتیٰ سُہ اگر پنہٕ ؤتھرو سۭتۍ تہِ سترِ عورت کرِ کانٛہہ چھُنہٕ مُشکل چھُنہٕ گاسہٕ سۭتۍ تہِ سترِ عورت کرِ اگر نہٕ خۄدا نخواستہٕ لباس آسہِ مگر سۄ چھنہٕ وٕنکیٚنس کتھا وۄنۍ یِم زن کاٹھِ منٛز چھِ نماز یہِ چھنہٕ نماز چھِ صحیح نماز چھُنہٕ مُشکل کینٛہہ ادبن خلاف چھُ آدابن خلاف چھُ مگر زنانہِ گژھِ آسُن سر پٮ۪ٹھٕ تا کھۄرٕ ٹِنڈِس تانٮ۪تھ پردٕ سۄ ہیٚکہِ نہٕ مس یلہٕ آسہِ دجہِ نٮ۪بر تٔمۍ سٕنٛز نماز چھنہٕ صحیح تٔمِس گژھِ مس بنٛد آسُن تمام صرف گژھِ تِژھٕے ہن یلہٕ آسٕنۍ یِژھ ہنا وُزوس منٛز وٲجب چھُ چھلٕنۍ بس بُتھ بیٚیہِ ۂژۍ زٕ یِژھ گژھِ تٔمِس آسٕنۍ باقٕے گژھِ سٲرسٕے پردٕ آسُن کھۄرٕ ٹِنڈِ پٮ۪ٹھ تالہِ تانۍ سۄ ہیٚکہِ نہٕ جامو روٚستٕے نماز پٔرِتھ اگر سر ژادر آسہِ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تہٕ کٲفی مگر مرد ہیٚکہِ کچھس منٛز تہِ نماز پٔرِتھ اِنرِ منٛز تہِ مگر مکروہاتن آدابن خلاف یا مثلاً مےٚ چھےٚ قمیٖض نٲلۍ مگر بٹن چھُ یلے نماز میٲنۍ صحیح ولی مکروہ چھُ بٹن یلہٕ ترٲیِتھ نماز پرٕنۍ نتہٕ چھُنہٕ نماز مُشکل دوٚیِم ووٚنمو حظ ییٖژ مسجد ٲس اتہِ اکھ صفہٕ یا ڈۄڈ صفہٕ اوس مسجد یہِ چھُ حیف تُہۍ چھُو ییٚتٮ۪تھ امام صادق علیہ السلام سٕنٛز نُمٲیندگی کران ووٚنمو حظ تُہۍ نہ چھُو نہٕ عام شخص تُہۍ چھُو نہٕ بڈگامِکۍ کینٛہہ تُہۍ چھُو نہٕ سانہِ علاقٕکۍ تتٮ۪تھ چھِ اکثریت مگر تُہۍ چھُو کٔژ تانٮ۪تھ لرِ ییٚتٮ۪تھ تُہۍ چھُو نُمایندے امام جعفر صادق علیہ السلام تُہۍ گٔژھِو وتھنس منٛز جماعتس منٛز بیہنس منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ منٛز گٔژھِو تُہۍ نموٗنے عمل آسٕنۍ جمعہس منٛز گٔژھِو تُہۍ نموٗنے عمل آسٕنۍ جماعتس منٛز گٔژھِو تُہۍ نموٗنے تُہنٛز مسجد گژھن آسٕنۍ گرٛزان یہِ چھُنہٕ ہٕٹہٕ مٕٹہٕ کینٛہہ تۄہہِ چھےٚ بٔڑ بارٕ ذمہٕ دٲری ژےٚ چھے میانہِ کھۄتہٕ تہِ ذمہٕ دٲری یتھ علاقس منٛز کیازِ ژےٚ چھے نُمایندگی کرٕنۍ باقین فرقن نِش باقین فیکن برونٛہہ کَنۍ چھے ژےٚ بٔڑ بارٕ نُمایندگی کرٕنۍ از امام جعفر تمامن مجتہدن ہُنٛد فتوا چھُ ییٚمِس ییٚمہِ سٕنٛز ووٚنمو حظ تقلیٖد آسہِ اگر عمدن ژٕ مسجد منٛز گژھکھ نہٕ ہٮ۪ککھ مسجد منٛز گٔژھِتھ ولی کوتٲہی آسا کران تمام مہراجن ہُنٛد فتوا چھُ مسجد ہُنٛد احکام وٕچھُن أمِس جنتیس سۭتۍ نہ گژھِ مشورٕ کرُن نہ گژھٮ۪س مشورٕ ہیوٚن نہ گژھٮ۪س پنٕنۍ کوٗر نیتھٕر دِنۍ نہ گژھٮ۪س أمۍ سٕنٛز کوٗر عقدس منٛز انٕنۍ نہ گژھٮ۪س دعوت کرُن نہ گژھٮ۪س دعوتس گژھُن تُہۍ کٔرِو اندوز تمام مہراجن ہُنٛد فتوا اگر عمدن کانٛہہ مسجد منٛز گژھان آسہِ پانٛژو وقتو منٛز آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ وقت نٮ۪ماز ہیٚکہِ گٔژھِتھ مگر گژھان چھُنہ پتہٕ گوٚو کٲنٛسہِ آسہِ عذرِ شرعی مُشکل آسٮ۪س چشمن چھُس گاش کم بٮ۪مار چھُ یا بدل کانٛہہ تیُتھ عیبا چھُ یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان اظہار کٔرِتھ کینٛہہ عذرِ شرعی چھُ مسجد منٛز ہیٚکہِ نہٕ تتھ چھُ بدل مُشکل مگر ییٚمِس چھُنہٕ نہ عذرِ شرعی عمدن چھُنہٕ یہِ مسجد منٛز نٮ۪مازٕے پران گرِ چھُ پران بہٕ ونہٕ نہٕ نٮ۪ماز چھَس بٲطِل اگرچہِ امیٖر المومنیٖنن فرمو مسجد چھِ ژتجی گرٕ ہمساے تُہۍ چھِو کُل شیٖتھے گرٕ ییٚتہِ دٔچھنہِ طرفہٕ ژتجی کھوورِ طرفہٕ ژتجی پٔتمہِ طرفہٕ ژتجی بٔرمہِ طرفہٕ یہِ گوٚو 110 گرٕ چھِ مسجد ہمساے تُہۍ کٔرِو انداز فرمون یُس تہِ
گرس من نماز پر لا صلاة یہ چھنہ نماز یہ چھنہ از نظر امیر المومنین علی ابن ابی یہ چھ روایت مگر فتوا چھ ونان پتہ نماز چھ صحیح نماز چھ مشکل مگر تمام مراجع چھ ونان امس پز مسجد دی احترام موجود مسجد من نماز پڑھ تت چھ الگ درجہ اگر ژٕ گھرِ پرکھ نماز تت چھ خداوند کریم اکس رکعت 10 رکعت لیکھان اخ اگر مسجد مز پرکھ پننی اگر جامع مسجد مز اکس رکعت چھ خداوند کریم ڈوڈ ہتھ رکعت ثواب نامہ اعمالس عطا پتہ ییٚلہِ جماعت آسہِ حالا وۄنۍ آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ امامِ جماعتس پٮ۪ٹھ یقیٖن کانٛہہ مُشکل چھُ وۄنۍ موازو یہِ چھُنہٕ کانٛہہ مُشکل ژےٚ چھے نہٕ زورٕ نسا ژٕ کرکھ امامِ جماعتس پٮ۪ٹھ چھُے نہٕ یقیٖن کانٛہہ مُشکل چھُ ژےٚ چھے نہٕ سیٚدِس ووٚتھ پتہٕ یقیٖن متہٕ مگر نٮ۪ماز پر مسجد منٛز حالا ییٖتِس کالس جماعت چھِ توٚتانۍ ہٮ۪ککھ نہٕ الگ پٔرِتھ توٚتانۍ بیٚہہ تٔتھی سنت پر قرآن سطر پر یُتھُے أمۍ جماعت مۄکلو پتہٕ پر ژٕ نٮ۪ماز یہِ مۄکلایہِ نٮ۪ماز شام پتہٕ پر ژٕ نٮ۪ماز شام کانٛہہ مُشکل چھُ یہ چھُنہٕ توہیٖن مگر اگر ژٕ یہِ چھُ نٮ۪ماز پران ژےٚ تہِ لٲجِتھ نٮ۪ماز چانہِ نٮ۪مازِ چھِ اِشکال یہِ چھُ توہیٖنِ جماعت یہِ نٮ۪ماز چٲنۍ چھنہٕ صحیح یِمن چیٖزن ہُنٛد تھٲیزیو خیال بولے واجب چھنہٕ ژےٚ چھی نہٕ اعتقادس کٕہۭنۍ مُشکل بہٕ دپے نہ ژےٚ چھے بہرحال مےٚ پتہٕ پرٕ بہٕ سے فلٲنۍ صٲب آمُت ابا کبر نہ ژےٚ چھی نہٕ اعتقاد کانٛہہ مُشکل اتھ کیٛاہ یہِ چھُ اعتقاد اتھ داوادار جماعتس ہٮ۪کہو کٔرِتھ مگر قرات چھِ نٮ۪مازِ شام کھۄفتن نِش صبحٕچ بڑِ پرٕ أمِس چھِنہ واجب بڑِ پرٕ یہِ کتہِ ہیٚکہِ جماعتس منٛز پرِ امام آسہِ اکہِ طرفہٕ پران یہِ پرِ بیٚیہِ طرفہٕ نہ حظ سۄ نہ چھنہٕ کتھٕے سُہ پرِ نٮ۪مازِ شام یہِ بِہِن توٚتانۍ ذِکر پٔرِتھ یا رسِنا ٲسِن ژیٖری پہمتھ مگر مسجد منٛز ٲسِن یا ٲسِن سُلے پہمتھ یُتھُے وُنہِ آسہِ سُہ بانگہِ پران یہِ پٔرۍتن نٮ۪مازِ شام مگر وقتس منٛز یِنہٕ وقت آسہِ وُنہِ ہُہ آسہِ وُنہِ سُہ اللہ اکبر کرنے تٔمۍ آسہِ مۄکلومُت نٮ۪مازِ شام سۄ چھنہٕ نٮ۪ماز صحیح یہِ ٹھٔہرِن کٕہۭنۍ مُشکل چھُنہٕ أمِس مارِ نہٕ کانٛہہ أمِس چھُنہٕ امامس پتہٕ اعتقاد کٕہۭنۍ مُشکل نہ چھُ سیٚدِس پوٚتُس پتہٕ چھُنہٕ بہٕ کتہِ دپس نہ ژےٚ چھے بہرحال مےٚ پتہٕ پرُن مگر توہیٖنِ جماعت تہِ ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ نہ یہِ ہورٕ چھُ امامِ جماعت نٮ۪ماز پران یہِ لاگہِ اتٮ۪تھ جماعت نہ یہِ چھُ حرام أمِس لاگُن أمۍ سٕنٛدِ نٮ۪مازِ چھِ اِشکال صبر کٔرِتھ ٹھٔہرِن کانٛہہ کم چھُنہٕ سیٚدِس پوٚتُس پتہٕ چھُنہٕ اعتقاد ٹھٔہر بہٕ مۄکلاو نٮ۪ماز پتہٕ پر ژٕ نٮ۪ماز مگر مسجد منٛز گژھِو وۄنۍ موازو مسجد زٲنِو اگر أتھۍ أکِس مسلس پٮ۪ٹھ أسۍ عمل کرو یِم نہ آمدن مسجد منٛز یِن نہ کٔرِو أمِس دعوت نہ ٲسۍوُس دعوتس گژھان نہ دیٖوُس پنٕنۍ کوٗر نہ ٲسِو أمۍ سٕنٛز کوٗر ہٮ۪وان نہ ٲسِو أمِس مشورٕ دِوان نہ ٲسِوس مشورٕ اگر یِہوے أکِس مسلس پٮ۪ٹھ عمل تُہۍ وٕچھِو سانہِ مسجد کۭژاہ آسان گو گاو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مسجد آسہِ آباد سایہِ کٔرِو وۄنۍ موازو تُہۍ چھِو دپان یہِ امامِ جماعت گژھِ آسُن ملک وٕچھِو تورٕ ووٚتھ نہٕ ملک کانٛہہ پرٛٮ۪تھ اکھ ہیٚکہِ خطا کٔرِتھ بہٕ ونہٕ ہیٚکہِ انسانس خطا گژھِتھ انسان کیٛاہ گوٚو تیٚلہِ کیٛازِ ووٚن خۄداین پننِس پانس ستارُل تیٚلہِ ونے ہے نہٕ غفار الذنوب گوٚو ہیٚکہِ خطا گٔژھِتھ وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ کم سے کم ساروی کھۄتہٕ گۄناہ کٔمِس چھِ کم ساروی کھۄتہٕ مسلن پٮ۪ٹھ کس چھِ نظر بہٕ چھُس گۄناہ کران ژٕ چھُکھ کران مگر تُہۍ وٕچھِو وۄنۍ ساروی کھۄتہٕ کُس چھُ گۄڈٕ گٔیو گۄناہ کرٕنۍ مطلب گۄناہہِ کبیٖرن پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ آسُن اصرار کران گۄناہہِ صغیٖر گۄناہہِ کبیٖرہ گژھِ نہٕ آسُن گۄناہہِ صغیٖرن پٮ۪ٹھ گژھِ یہِ چھُ عٲدِل ظٲہِرن چھُ عٲدِل نٮ۪ماز قرات گژھٮ۪س صحیح آسٕنۍ مسل گژھِ آسُن زانان أمِس پتہٕ ہٮ۪کو نٮ۪ماز پٔرِتھ وۄنۍ چھِ اَسہِ آسان بٕڈِ بب سُنٛد شرارت أمۍ سٕنٛدِ بٕڈِ ببن چھُنہ میٲنِس بٕڈِ ببس ووٚنمُت بس أمۍ کیٛاہ کوٚر أمۍ بِچارن کیٛاہ کوٚر چٲنۍ بٕڈِ ببن کوٚر چٲنِس بٕڈِ ببس نہ حظ یہِ کھسہِ ہا مےٚ برونٛہہ کُن یِہوے چھُ مُصیبت مےٚ تِمن گامن منٛز کیٚو شہرن یِمن چیٖزن ہُنٛد تھٲیِو وۄنۍ موازو خیال یہِ چھو نعمت الہی یہِ چھُنہٕ شیطان دِوان یہِ اصل کٲم کرنہٕ اَسہِ کیٛازِ تٔمۍ چھُنہ قسم کھیوٚمُت 6 ساسن ؤرین کوٚرُن اکھ سجدٕ بدبختن کٔژن ساسن 6 ساسن ؤرین پتہٕ ییٚلہِ خۄدا صٲبن دوٚپُس حضرت آدمس کر سجدٕ أمۍ بدبختن کوٚر انکار دوٚپنس ابا واستکبر وکان من الکافرین ژٕ گژھ میانہِ دوٚپنس وۄنۍ حظ کوٚڑتھس بہٕ مگر یِمن 6 ساسن ؤرین أمۍ اکھ سجدٕ کوٚر بیٚیہِ دِکھ نہ کینٛہہ وۄنۍ کیٛاہ گژھِ دوٚپنس مےٚ دِ قیامتس تام مۄہلت زندٕ تھاو خۄدا صٲبن دوٚپُس ہسا گژھ پتہٕ کوٚرُس کٲشِر پٲٹھۍ ونہٕ بہٕ خۄدا صٲبن سوال شیطانا وۄنۍ دِ صفاے خۄدا وۄنۍ کیٛاہ چھُے ژےٚ کرُن قسم چھُم چانہِ عظمتُک تہٕ جلالت ژٕ چھُکھ نہ میون خالی مے چھِ پتہ ژٕ چھُکھ میون رازق ژٕ چھُکھ میون خالی تمامن چیٖزن پٮ۪ٹھ اوسُس صرف مونُن نہٕ یِہوے سجدٕ کرُن دوٚپنس حضرت آدم بنوتھن میٚژِ پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس نارٕ پٮ۪ٹھ بنیومُت نار چھُ میٚژِ کھۄتہٕ افضل یِہوے پوٚرُس ملوٗنس ونُن دوٚپنس بہٕ نہ حظ کرے نہٕ میٚژِ سجدٕ کینٛہہ
خدا صٲبن ٲس دفاع گژھ پتہٕ ہیژن خدایس مہلت دِژ مےٚ دِ قیام پتہٕ اوس خدا وۄنۍ کیٛاہ چھِ ژےٚ مہلت کٔرمٕژ قسم چھُم چانہِ عظمت و جلالت توٚتانۍ روز نہٕ پتہٕ یوٚتانۍ نہٕ حضرت آدم سُنٛد اکھ نیٚچوٗ والن اکھ اولاد والن پانس سۭتۍ جہنمس کیٛازِ تَوے ہیژ مےٚ مہلت نتہٕ روزٕ ہا نہٕ پتہٕ دوٚپُس خدا صٲبن مگر وۄنۍ گٔے یورٕ تہِ یِم زن میٲنۍ مُخلص آسنے یمن بہٕ یاد آسے ہمیشہِ آسن مےٚ تھاوان نظر تتھ تِمے یٲتۍ ہیٚکہٕ ہاکھ کٔرِتھ یِمو بہٕ مٔشرووُس تِم ہیٚکہٕ ہاکھ پٲنۍ پانے ژٕ پانس سۭتۍ یہ ذکر خدا ات مسجد من عجیب پن اخ ماس اگر نہ کہین تہ ممکن میانہ قرات من غلط فہمی مگر خدا ون کریم ون موضوع تھی تھو مسل وچ اگر اس 7 نفر ونی مسجد مز 7 سورہ حمد گھس نا بہتر کن اخ سورہ حمد گھس اکر کیا ونان 7 گھس خدا صاحب دم نمنمت گھس ژٕ پر اکوے مگر جماعتس مز پڑھ جماعتس مز اصل نماز نماز جماعت اصل ایاک نعبد و ایاک خدایا ساری ژے بت ژے اپوز کر ونان بہ مگر اتھ ونان تیل آبود بس ژے عبادت مگر اس کیا ونان نعبد ژے عبادت کران و نستعین ساری ژے مدد منگان گو اتھ جمع اصل نماز جماعتس مز ورے متاسفانہ شیطان ییٚلہِ سوار گژھان امہِ محروم قرار امہِ ذکر نش حتیٰ روایتن من آمت جماعت عجیب فضائل حالہ موضوع نبر گوس گھن یہ روایت کر تہندس خدمتس مز اگر ژٕ باجماعت پرکھ اخ نماز اگر باجماعت پرکھ اخ نماز اخ نفر امام اخ دویم مامو پرت اکس رکعت خدا وند کریم ڈوڑ ہتھ رکعت نماز ثواب لکھان نامے اگر وۄنۍ 2 نفر آسن 3 ہتن نمازن ہند ثواب اگر 4 نفر آسن 5 ساسن ہند اتھے پٲٹھۍ کھسان کھسان ییٚلہِ 9 نفرن پٮ۪ٹھ واتہِ 7 ساسن نماز ہٕنٛز أکِس رکعت چھُ خدا وند کریم 7 ساسن نماز ہٕنٛدۍ ثواب نامے اعمالس عطا ژٕ کر زیوکھ ماجہِ پتہٕ پرکھ ژٕ 7 ساس رکعت نماز تہٕ پتہٕ چھِ أکِس رکعت چھُ خدا وند کریم دِوان اگر جماعتس من 9 نفر آس ییٚلہِ 10 نفرو علاوٕ گژھن پتہٕ اگر آسمانس تہِ قلم گژھن زمین تہِ کاغذ گژھن آسمانس تہِ کاغذ گژھِ دریاوس میٖل کُلٮ۪ن گژھن قلم تمام جن تہِ انسان بیہن لیکھنہٕ اکہِ رکعت ہُنٛد ثواب سُہ ہیکن نہٕ لیکھِتھ یہِ زن پیغمبرن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم دپن میٖل تہِ گژھِ تمام خدا صٲبن دوٚپ تھٲیِو یِم قلم ولم ؤٹِتھ مےٚ چھُ پتہ أمِس اُمتِ محمد رسول اللہ صٲبس کیاہ چھُ مےٚ اتھ عطا ولے ساے کٔرِو ووٚن موضوع اتھ نمازِ منٛز ٲسِو جمع گژھان مسجد منٛز ٲسِو یِوان مسجد ٲسِو لول بران تُہۍ بٔرِو اتھ لول خدا بَرِ تُہنٛدٮ۪ن گرن لول تُہۍ وٕچھِو سُہ کُس مُشکل چھُ یُس نہٕ خدا وند کریم حل کرِ یِہوے امام رضا علیہ السلام وسلامن ییٚمۍ زن یتھ دُنیاہس منٛز صرف 55 ؤری وٲنٛس کٔر 55 ؤری 35 ؤری روز پننس مٲلِس امام موسیٰ کاظم علیہ السلامس 10 ؤرین کٔرٕن ظٲہری امام 10 ؤری 52 وُہر اوس 52 وُہر اوس ییٚمہِ ساتہٕ مدیٖنہٕ پٮ۪ٹھ اننوو ماموٗم علیہ اللعنہ والعذاب مگر یِہوے امام رضا علیہ السلام وسلام مدیٖنس منٛز آسان تامتھ یِوان خۄراسانُک شخص اکھ زٲیِر اکھ حجس اوس آمُت أمسٕے ٲس رٲومٕژ سٲرٕے ٹھیٖل پونٛسہٕ وونٛسہٕ ٲسِس رٲومٕتۍ ییٚلہِ وۄنۍ مدیٖنہٕ آو دوٚپُن وقس منٛگ گوٚو امام رضا علیہ السلام سٕنٛدِس محضرس منٛز السلام علیکم یا ابن رسول اللہ امام فرمو وعلیکم السلام جوانا ون سا آگاہ ووٚن مےٚ حظ بہٕ حظ چھُس خۄراسانُک روزن وول فقیٖر نہ حظ چھُس نہٕ غریٖب نہ حظ چھُس نہٕ محتاج نہ حظ چھُس نہٕ گرِ حظ چھُس جان پنُن ہاکھ بتہٕ کھٮ۪وان مگر پونٛسہٕ حظ ٲسِم تِمے حظ رٲیِم سٲری وۄنۍ نہ حظ چھم نہٕ خرچی گرٕ واتنس تام مےٚ کٔرۍتو کینٛژھا عطا بہٕ واتہٕ گرٕ یا دِمہٕ بہٕ تۄہہِ تِم صدقہٕ سوزٕ بہٕ نتہٕ سوزٕ بہٕ واپس امام رضاہن فرموس بِہِو تھٲیِو تشریٖف باقٕے اصحاب ٲسۍ آمٕتۍ مومِن ٲسۍ آمٕتۍ یِمو کٔرۍ مختلف سوال ییٚلہِ یِم سٲری درٛاے وۄنۍ روٗدۍ اَتہِ خۄراسانہٕ بیٚیہِ امام رضا بیٚیہِ 2 صحابی امام رضاہن فرمو یِمن مےٚ چھا اجازت بہٕ اژٕ اندر یِمو ٲسۍ جبرا رسول اللہ ژٕ صحابی اَسہِ کتھ چھُ اجازت منٛگُن دوٚپ نہ تُہۍ چھِو نا مہمان یِن تُہۍ دٔپِو أسۍ تھٲیِن ییٚتی پانہٕ ژوٚل اندر بیٚیہِ دِیِو اجازت جبرا رسول اللہ ژٕ حظ چھُکھ صحابی مۄخصر امام رضا ژاو پہرا گوٚو روایتن منٛز آمُت اورٕ درٛاو مگر دروازٕ مٕژرٲوُن اوٚڑُے دستہِ مُبارک کوٚڑُن دروازٕ کِنۍ ہے خۄراسان کیٛاہ کوٚت گوٚو جبرا رسول اللہ باسہِ دپس رٹ سا یہِ ٹھیٖک یتھ منٛز چھِ 200 دینار سۄنہٕ سٕنٛدۍ 200 دینار یِم رٹھ تہٕ نیٖرۍ زِ اتٮ۪تھ بِہہِ زِ نہٕ
یم چھی نہ واپس سوزی کہ نہ صدقہ یم چھی ژے میانہ طرف ہدی تو نیا مگر روئی مبارک ہوس نہ امام رضا درواز مس روون اوڑی دست مبارک سن حسن سلیمان دپان دپان مے چھنہ وٲنجی کُنہِ بہٕ چھُس دپان 200 دینار سن سے مگر امام رضا کیازِ ہو نہٕ أمِس بوٗز مےٚ چھےٚ تُلہٕ تٲج امام رضا گوٚژھ یُن بہٕ کرٕ ہا أمِس سوال چھُنہ کٲنٛسہِ آسان یہِ عجیٖب حالت مقصد ییٚلہِ یہِ درٛاو خۄراسان تہٕ پہرا گوٚو تہٕ امام رضا منٛز روو دروازٕ آو مےٚ روٗد تُلہٕ تٲج مےٚ آغا ووٚنمے حظ 200 دینار دِژ ژےٚ أمِس ییٖژ دولت مگر بُتھ کیازِ ہوتھ مےٚ ووٚن حظ دوٚپُن سلیمانا مگر ژےٚ چھے نا خبر أمۍ یُس ٲدۍ سوال کوٚر وُنہِ اوس أمۍ سٕنٛزِ تمہِ سوال کرنٕچ شرمندگی أمۍ سٕنٛدِس پیشٲنی مُبارکس پٮ۪ٹھ مےٚ امام رضا ہس گٔے نہٕ برداشت بہٕ وٕچھِ أمۍ سٕنٛز سۄ شرمندگی پے توے دوٚپمس ژٕ رٹ ژٕ نیر جلدی میانہِ أچھ گژھن نہٕ وٕچھنہِ چٲنِس ڈیکس پٮ۪ٹھ چھِ شرمندگی تُہۍ کٔرِو ووٚنمو حظ اگر اسہِ یِتھ پٲٹھۍ ونہِ کانٛہہ گۄڈٕ کرناوون 15 پھیرٕ بیٚیہِ کرو گۄڈٕ سٲرسٕے گامس ٹُڈے فلٲنیا اوس آمُت رۄپیس 10 ساسن وۄنۍ دِمس پتہٕ نہٕ دِوان تہِ کِہینۍ مگر گۄڈٕ تھاوان تٔمِس رُسوا پتہٕ چھُ تمہِ پتہٕ تہِ دپان بہٕ حظ گوٚژھے مونٛگ ووٚنمو حظ یہِ نہ چھُنہٕ ہُتٮ۪تھ یہِ گوٚو ژےٚ تہِ مےٚ دِکھ دھوکہٕ خۄدایس چھُنہٕ دھوکہٕ لگان کوٗشش کٔرِو سُہ عمل کٔرِو یُس زن رضایہِ خۄدا پتہٕ فرمو امام رضا سلیمان ژےٚ چھے نا پتہ میٲنۍ بٔڑۍ بابن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر کٲنٛسہِ ژوٗرِ مدد کرو باپردٕ مدد کرو کٲنٛسہِ دِمو نہٕ خبر پتہٕ اتھ مدد کرنس کٲنٛسہِ ہُنٛد مُشکل حل کرنس چھُ پروردگارِ عالمیٖن 7 حجن ہُنٛد اجر نامے اعمالس امی ساتہٕ عطا اگر وۄنۍ ننوانہٕ گۄناہ کرِ خۄداوند کریم چھُ ذلیٖل تہٕ کھار وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورس منٛز چھُ ماموٗمن بدبختس اوس بٲیِس سۭتۍ نیاے 5 ؤرین ماموٗمس تہٕ محمد امیٖنس یِم ٲسۍ 2 بٲے بارٕنۍ بلکہِ 3 ٲسۍ قٲسمن کوٚر اتھ جواب دوٚپُن یہِ گٔیو حکوٗمت مےٚ چھنہٕ ضروٗرت بلکہِ تٔمۍ کوٚر ہارون رشیٖد سٕنٛدسٕے زمانس منٛز وفات ییٚمہِ دُنیا گوٚو مگر یِمو دۄیو اکھ اوس أمِس ٲس عرب موج ییٚمِس ٲس ایرٲنۍ موج ماموٗمس أمِس اوس وۄستادن ووٚنمُت ژےٚ نہ دِنے نہٕ ممبر کٲشِر پٲٹھۍ حکوٗمت دِنے نہٕ کینٛہہ کیازِ ژےٚ چھے عجب موج ہُمِس چھُے مول تہِ عرب تہٕ موج تہِ تٔمِس ہا دِنے حکوٗمت مگر ژٕ پر وۄنۍ اصل پٲٹھۍ سبق سترِنہ ادے ہیٚککھ کینٛہہ کٔرِتھ ہارون رشیٖدس بدبختس توٚر فِکرِ ماموٗمن کٔر اصل محنت امیٖنن نہ پوٚر نہٕ سبقہ وبقہ تٔمۍ تھوٚو وزیٖرن ونیو اگر تُہۍ یژھان چھِو عبٲسی خاندانس گژھِ رٲچھ کرٕنۍ تیٚلہِ ہا کرنٲیزِ مگر یپٲرۍ اوس عرب یہِ ٹینٛٹھ دوٚپُن یہِ گٔژھ نہٕ ڈلٕنۍ 2 ؤزیٖرن ووٚن مقصد یُتھُے أمۍ ییٚمہِ دُنیا گوٚو تہٕ یِمن گٔے چھلہٕ چھانٛبر أڑۍ 2 ؤزیٖر ژٔلۍ ہُمِس سۭتۍ 2 روٗدۍ ییٚمِس دوٚپُن نہ اسہِ چھِ ہارونن کٔرمٕژ ؤصیت مقصد یہِ بنووُکھ ییٚتہِ خلیٖفہٕ ماموٗم روٗد ایرانس منٛز خلیٖفہٕ ہُہ بنیو بغدادس منٛز پتہٕ لوٚگ یِمن 5 ؤرین جنگ مۄخصر اننوو أمۍ ماموٗمن پننِس بٲے سُنٛد سر ژٹنو پتہٕ تھووُن آنگنس منٛز پولس پٮ۪ٹھ دوٚپنکھ یُس اورٕ آسہِ یِوان یتھ ٲسۍزیو کنہِ ہنا لایان یتھ سرس بیٚیہِ ٲسۍزیوس تھۄکھ لایان کیازِ اگر کانٛہہ پتہٕ کرِ نہٕ میانہِ کُرسی کُن نظر کانٛہہ سٲری دپان أمۍ مون نہٕ بٲیِس کینٛہہ تہٕ اسہِ کیٛاہ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ کابینہ بُلووُن ووٚنمو حظ یہِ چھِ سانہِ باپتھ نصیحت دوٚپنکھ ؤنِو سا کٔمۍ کیٛاہ کوٚر سٲری چھِ فخرٕ سان ونان مےٚ حظ کوٚر یہِ مےٚ حظ کوٚر یہِ مےٚ دوٚپنکھ ؤنِو میون بوے کٔمۍ مور فوجُک آفسر اوس دپان سُہ حظ مور مےٚ دوٚپنس اچھا دوٚپنکھ تۄہہِ منٛز کُس چھُ ییٚمِس بدبختس تہِ انہِ ہُتٮ۪تھ سر ژٔٹِتھ ہے مےٚ کیٛاہ حظ کوٚر مے یہِ دوٚپنس ژےٚ چھے نا پتہ اکہِ نتہٕ اکہِ دۄہ یی مےٚ رگ وٕڈِتھ بہٕ چھُس نہٕ یژھان میٲنِس بٲے سُنٛد قٲتِل گژھِ مےٚ برونٛہہ کنہِ آسُن یہِ ژٔٹِو أمِس أنِو ہُتٮ۪تھ سر ژٔٹِتھ اکھ اوس أمۍ ییٖژ جان فِشٲری کٔرمٕژ أمسٕے بدبختہٕ سٕنٛدِ باپتھ بیٚیہِ ماننو أمی دپان مےٚ چھُنہٕ برداش گژھان میٲنِس بٲے سُنٛد قٲتِل تہِ آسہِ میانہِ مجلِس منٛز مےٚ پیٚیہِ بوٗزِتھ زیادٕ یہِ مٲرِو تُہۍ کٔرِو انداز یہِ چھِ سانہِ باپتھ کیازِ چھُنہٕ 2 بٲے بارنٮ۪ن نیاے آسان ژٕ چھُکھ یپٲرۍ یِوان کَن برنہِ ہُہ چھُ یِوان پتہٕ ییٚلہِ یِمن پگاہ خانٛدر آسان یِم آسان کلہٕ چون سۄ گنٛدگی تہِ نیران نٔرۍ ییٚمہِ سٕنٛز گنٛدگی نیران ہُم آسان بٲے بارٕنۍ پتہٕ منٛزٕ باغ آسان تِمے بدبخت یِمو زن پنٕنۍ قبر تہِ آسان زٲجمٕژ بنیاد تہِ آسان پنُن نیاے تہِ فِتنہٕ تہِ آسان عبرت گژھِ نہ تٲریٖخی کِتابو منٛز گژھِ عبرت رٹٕنۍ یِم مجلس چھِ بٲعثِ عبرت ییٚلہِ تہِ انسان یِمن مجالس اَتہِ گژھِ کینٛژھا یاد رٹُن تہٕ پتہٕ گژھِ تتھ پٮ۪ٹھ عمل
توے فرمو مولائے متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات پر برہمان امیر المومنین فرمو من حاسب نفسه ربہ یم تہ پنس پانس حساب مو تمی لوگ نجات تمی زیون تمی کور فائدہ حاصل کیازِ پرت دہ صبحس تہ شامنس پانس حساب منگان خدایا مے کۭژاہ نیک کامہ کر مے کۭژاہ بد کامہ نیک کامہ کرم دپ الحمدللہ رب بد کامہ کر فوراً تل دپ خدایا غلط چھم استغفار کر یہ انسان چھ نجات یہ غفلت مز بیدار روزان ون یم زان ومن غفل عنها خسر یم نہ وری کس وریس حسابی کور یہ نا پی مے کتیا گناہ کر دوس شامنس منگن پانس حساب فرمان یل ٲخر واتان امس آسان سورے ضایع ضایع امس آسان سوری زندگی کرمز نابود حاصل نہ آسان کورمت کیازِ نا حساب پنہ منگنہ نش آسان کٲشر مثال چھ یم زن دکاندار کامیاب چھنا ییٚلہِ صبح گژھان یم گۄڈٕ غلطانس نظر دِوان کٔژ پونٛسہٕ چھِ پتہٕ چھِ یم لاگان صبح پٮ۪ٹھے لیکھُن مےٚ کٔژ رۄپیہِ زینہِ دۄہس مےٚ کٔژ چیٖز کٕنۍ کوتاہ گوٚوم وۄزُم کوتاہ آو نقد پتہٕ چھِ شامنس حساب کران اگر مےٚ یوٗت کُن کتھ منٛز چھُ مےٚ فٲیدٕ تہٕ کتھ منٛز چھُ نۄقصان یتھ منٛز نۄقصان چھُ دپان نہ یہِ آیٹم انہٕ بہٕ کینٛہہ اتھ منٛز حظ نۄقصانٕے گژھان یتھ منٛز أمِس فٲیدٕ دپان یہِ ہُرراوو زٕ چیٖز کیازِ اتھ منٛز چھُ رۄپیہِ زٕ اگر أمۍ پرٛٮ۪تھ دۄہ یہِ حساب کوٚر یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ دۄہ انشاءاللہ فٲیدسٕے منٛز ییٚمۍ زن وٕہٕرۍ کوٚر اتہِ چھِ وٕچھان سورُے چھُ گاڈسٕے منٛز حٲصِل گوٚمُت اتہِ چھُنہٕ حٲصِل امیر المومنین أتھۍ کُن اشارٕ کران دپان یُس زن پرٛٮ۪تھ دۄہ پننس پانس حساب منگہِ وۄنۍ وضو یُتھُے بسترس منٛز ٲسۍ نا ژن 2 منٹن کرِ أچھ بنٛد شاندٕ گٔنڈِس سۭتۍ بیوٗٹھ وٕچھ صبحٲے پٮ۪ٹھ کۭژاہ نیک کامہِ کریٚم نٮ۪ماز ما گٔیم اتھ تل اپُز ما ووٚنُم ٹھگِل ما کٔرٕم لیکھ ما کٔڑٕم ژوٗر ما کٔرٕم کٲنٛسہِ کوٚر ما اتھ روٚٹ ماجہِ ہُنٛد حقوٗق أنۍ ما بجا زنانہِ ہٕنٛدۍ حقوٗق أنۍ ما بجا ہمسایس ما کوٚرُم عزت فوراً چھُ أتھی استغفار کران مےٚ آز گوٚو غلط فوراً چھُ دپان خدایا غلط گوٚو أتھی چھُ استغفار کران دوٚیمہِ لٹہِ چھُنہٕ یہِ غلطی کران کیازِ چھُنہ پانے حساب یہِ چھُ انسان یہِ چھُ فٲیدٕ تُلان یہِ چھُنہٕ گاٹس منٛز گژھان ییٚمہِ نہٕ ؤرۍیس پننس پان ترٛوو أتھۍ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ خسارسٕے منٛز گژھان امیر المومنین ومن خوف امنہ یُس خدایس کھوٗژ سُہ چھُ خداے سٕنٛدِ عذاب نِش محفوظ روزان ومن اعتبر ابصر ییٚلہِ کانٛہہ چیٖز چھُنہ بنان تمہِ نِش گژھِ عبرت حٲصِل تمہِ سۭتۍ چھِ أچھ یلہٕ گژھان دپان خدایا اگر أمِس گوٚو یہِ کیازِ گوٚژھ یہِ گوٚو فلٲنۍ چیٖز موٗجوٗب توے کوٚرُم عرض یِمن بٲے بارنٮ۪ن دۄن ٲس لڑٲے یِوٕے مارنو مگر أمِس دوٚپُس امہِ بغٲر یی ووٚنُم کیازِ أسۍ چھِ گایہِ ہُمِس بٲیِس تہِ ونان اکھ جماعت بیاکھ پتہٕ ییٚلہِ یِم یکجاہ سمان ہے بابا امی ووٚن مےٚ یہِ ہے مےٚ نَے چھنہٕ کتھٕے ہو آسا یِتھیو گوٚسا تِتھیو پتہٕ ہُہ تہِ دُشمن وۄنۍ آسان تِم بٲے ٲخر خوٗن چھُنہ کُن یہِ کۭتِس کالس روزِ ہاں گِلہٕ گراو تہِ چھُ ہُہ تہِ چھُ آمتٕے یہِ تہِ چھُ آمُت مگر انسان گژھِ عبرت حٲصِل کرُن گژھِ نہٕ بٲے بارنٮ۪ن دیُن فتنہٕ تُلِتھ کینٛہہ بلکہِ بٲے بارنٮ۪ن مٲلۍ پُترن گژھِ یوٗت و تیوٗت کرٕنۍ صلح کرنٕچ کوٗشش توے فرمو امیر المومنین علی ابن ابی ومن ابصر فہم ییٚمۍ زن چشمہٕ آیہِ مٕژراونہٕ سُے چھُ سمجھان ومن فہم علم ییٚمۍ زن سمجھ تٔمِس یی خۄداوندِ کریٖم تٔمِسٕے چھُ علم تہِ عطا صلواتہ پٔرِو بر محمد والہِ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یِہوے امام رضا علیہ السلام وسلام کیازِ ژیر گوٚو واریاہ امیُک چھُ پوٗرٕ خیال یژھان چھُس نہٕ تُہُنٛد وقت زیادٕ کھیوٚن امام رضا علیہ السلام مۄخصر ٲخر اننووُکھ امام رضا کوٚت خۄراسان یہِ اوس ماموٗ أمۍ اوس نظر کوٚرمُت اگر بہٕ پننِس بٲیِس پٮ۪ٹھ گژھٕ کامیاب بہٕ کیٛاہ سا بناوُن جانشیٖن پیغمبر سُنٛد فرض یُس زن ساروی کھۄتہٕ افضل تریٖن آسہِ أمۍ اوس یہِ نظر کوٚر دوٚپُن بہٕ والہٕ اکھ نظر نہ دوٚیِم اوسُس کہِ ساداتو اوس علم تُجمٕژ تِم ٲسۍ انقلٲبی لہر تِم ٲسۍ دپان نسا ماموٗ دِیِن سا استعفا أمۍ دوٚپ وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ کرٕ بہٕ ییٚلہِ بہٕ امام رضا بناون پانس پتہٕ خلیفہٕ سادات کرن پٲنۍ پانے ژھۄپہٕ گوٚو تہِ تتھ تی بیٚیہِ ٲس أمِس لوٗکھ گژھن ایرٲنی ٲسۍ زیادٕ اہلِ بیتن سۭتۍ دوستی تھاوان یِم گژھن سٲری مے کُنتھ یِمے 3 وجہ ٲسۍ مقصد سوٗزُن فوجی جماعت امام رضا چھُنہٕ مانان نیرُن کتہِ مدیٖنہ منٛز کِہینۍ مۄخصر ٲخرس ییٚمہِ ساتہٕ امام رضا مجبوٗر کوٚرُکھ تٲریٖخ لیکھان امام رضا گوٚو پیغمبر سٕنٛزِ قبرِ پٮ۪ٹھ سخت وودُن پتہٕ درٛاو بیٚیہِ دروازٕ پٮ۪ٹھ آو بیٚیہِ واپس 4 لٹہِ درٛاو پیغمبر سٕنٛزِ قبرِ وِدا کٔرِتھ 4 لٹہِ آو واپس تہٕ رٔٹٕن قبر امام سخت وودُن پتہٕ آو گۄڈنیُک امام چھُ یِہوے ییٚمۍ زن پننِس پانس زندے مرثی پرنٲے ییٚمۍ سٕنٛز ہسا آز وفات چھِ أمۍ پرنایہِ زندے پانس مرثی 10,000 دینار دِتِن بنی ہاشمن دوٚپُکھ مےٚ پٔرِو مرثی آگاہ کیازِ دوٚپُکھ بہٕ چھُس غریٖب بہٕ چھُس غریٖب الغربا مےٚ آسن ودن وٲلۍ کم تُہۍ ؤدِو مےٚ زندے پرنایہِ امام رضا مرثی پانس مۄخصر آو امام رضا اننہٕ
ووت ایران مختلف شہرن تمہ پتہ ووت نیشا پورس من درائے 24,000 عالم تمہ سات 24,000 عالم درائے قلم کاغذ یبن رسول اللہ اس ون حدیثہ بڑ بابس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اکثر سنی برادری نت ونان جناب ث ون پانے اس نش فرق سن عقید شیعن ہند اگر پیغمبر ون زن وون جناب امیر المومنین اگر امیر المومنین ون زن وون جناب رسول خدا صلی کیا نور کنے کلام کنے معصوم کنے علم کنے اس فرق باسان کہ ہاں فرق پیغمبر اوکھری پیغمبر اس تمس پتہ ادائی پیغمبر کر سہ قاضب تہ بلکہ یم باہ امام یم جانشین یم پیغمبر کی امام یم وسیع یم سن اعتقادات مگر کلام کنے نور کنے سنی برادری سان امامن مانا بڑ بار عالم یم امام مانا سنی برادری دپان تہندس امامس سنس امامس فرق اللہ بہ گھس ونکس تر بحثس من مگر یم مانان یمن بڑ بار عالم توے وونک یم مانان سان بہن امامن یت پٲٹھۍ أسۍ پیغمبر معصوم مانان 14 معصوم مانان یت پٲٹھۍ یمن معصوم مانان یم دپان نہ پیغمبر یوت معصوم باقی نسا یم باہ امام معصوم عالم ہسا توے پیو یمن ونن اس ون بڑ بابس نش حدیث پتہ پیو امام رضا واتن سند مے ون پن بابن تمس ون پن بابن تمس ون اس کالس واتن جناب رسول خدا جناب رسول خدا ون مے ون جبرائیل ون مے ون میکال ون مے ون اسرائیل ون مے دردی اس پٹ واتو مے وچ لوح محفوظ لکھت لوح محفوظ اندر مے ہسا لکھ کلمن ون مے ون خدائن لکھ سا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امین من عذابی یسا پرِ لا الہ الا اللہ سہ ژاو أکس قلعس من قلعہ ونان دیوارس یمس تہ دیوارس من ژاو تمس گژھِ خدا صٲبن عذاب کی قدم پوٚک بیٚیہِ امام رضا بیٚیہِ کوٚڑُن دسہِ سرِ مبارک نٮ۪بر امہِ زامان دپنکھ اتھ ہا چھُ شرط شروٗع تمو شرطو منٛز چھُ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی ژۄوُہو ساسو سنی علماء لیوکھ یہ قلم کاغذ سۭتۍ ات ونان سٲنِس حدیث میں سلسلۃ الظہر وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اتہِ درٛاو امام رضا علیہ السلام امام رضا ووت کوٚتتھ بارڈرس پٮ۪ٹھ یُس زن خراسانُک اور آو جناز آو امام رضا ؤستن گُرِ پٮ۪ٹھ بۄن یہ گوٚو دوان دوان أمۍ دیُت اتھ جنازس نکھ جوانو ووٚنمو حظ متوجہ کٔمۍ دیُت نکھ امامہِ یہ چھُنہ اورٕ پکان جناز یم زن صحابی چھِ یم تہِ گٔے یمو تہِ دیُت جنازس نکھ ییٚلہِ وۄنۍ مقبرس پٮ۪ٹھ ووت امام رضاہن تُل اتھ جنازس ٹھانڈ تھوٚد اتہِ تھووُن سیٖنے مبارکس پٮ۪ٹھ أمِس میتس اتھ دپنس فلانیا ہے فلٲنۍ سٕنٛدِ نیٚچیا ابشروا بالجنہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے فلٲنۍ سٕنٛدِ نیٚچیا ژےٚ چھُسے بہٕ وٕنکہِ پٮ۪ٹھے جنتٕچ بشارت دِوان نہ چھے وۄنۍ ژےٚ کھۄژنٕچ ضروٗرت نہ چھے غمگیٖن گژھنٕچ ضروٗرت صحابی دپان اس گو بڑ تعجب اس دوٚپ گۄڈنِچہِ لٹہِ آیہِ أسۍ ایران اور آو جناز امام رضا ووت پانہٕ جنازس نکھ دِتُن بیٚیہِ تھوونس دستہِ مبارک سیٖنس پٮ۪ٹھ جنتٕچ بشارت دِژن وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ درٛاے مےٚ کوٚر امام رضاہس عرض مےٚ یبنہ رسول اللہ أسۍ آیہِ گۄڈنِچہِ لٹہِ ایران گۄڈنِچہِ لٹہِ نہ زانُن نہ زانہِ ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ دِژ أمِس بدل ژٕ زانان نہٕ مگر بہٕ زانن نہ تُہۍ ژٕ زانان مگر ژےٚ چھے نا پتہ اگر سانیو دوستو منٛز مرِ کانٛہہ پتہٕ کرِ تٔمۍ سٕنٛدِس جنازس منٛز کانٛہہ مومن شرکت خداوندِ کریم چھُ أمِس شرکت وٲلِس تیُتھُے بناوان یُس زن یہِ ماجہِ تھنہٕ پٮ۪ٹھ چھُ آسان پاک تہٕ پٲکیزٕ تِتھے پٲٹھۍ چھُس خداوندِ کریم اتھ جنازس منٛز شرکت کرنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ تمامو گۄناہو نِش پاک تہٕ پٲکیز کران تیُتھُے چھُس کران یُس زن ماجہِ زامُت چھُ آسان یبنہ رسول اللہ دنس تمہِ پتہٕ تۄہہِ شِین ہٕنٛدۍ تۄہہِ دوستن ہٕنٛدۍ اعمال چھِ واتان صبحٲے تہِ اسہِ نِش تہٕ شامنس تہِ تُہنٛدۍ اعمال یِم تۄہہِ کامہِ چھو نا آسان کرِمژٕ تِم چھِ صبحٲے تہِ انان ملٲیِک اسہِ شامنس تہِ آسان ملٲیِک اگر تۄہہِ جان کامہِ چھو آسان کرِمژٕ نیک کامہِ چھو آسان کرِمژٕ تتھ دیٖنہِ محمد رسوٗلس پٮ۪ٹھ چھو آسان عمل کٔرمٕژ أسۍ چھِ خۄدایس کُن دعا کران أسۍ چھِ سجدے شُکر بجانان خدایا یہ چھ سٲنِس گرس سۭتۍ وابستہٕ یہ چھ سون دوست یہ چھ سون شیٖر خدایا أمِس روٗزِ یہِ عمل قبوٗل تہِ کران تہٕ بہتریٖن اجر تہِ عطا اگر نعوذ باللہ تۄہہِ خطا چھُو آسان کوٚرمُت أسۍ چھِ تُہنٛدِ بدل خۄدایس برونٛہہ کنہِ استغفار کران خدایا یہ چھ سٲنِس گرس سۭتۍ وابستہٕ یہِ نہٕ أمِس عذاب نٲزِل کرکھ یہِ نہٕ أمِس
دنیا مز عذاب نازل کرک امس بخش تک امام رضا فرمان ون موازو تھی وچو وہ کس یعنی امام زمان علیہ السلام سون سارے عمل صبح تہ گژھان شامنس تہ کس نش سانس آبس امام تہ مز چھا کانٛہہ جوان نعوذ باللہ کانٛہہ موج بیٚنہِ چھا یۄس زن نافرمٲنی کرِ امام زمان سُنٛد دل یژھا کانٛہہ تٔمِس گوٚژھ تنگ گژھُن گو اگر ژٕ شی چھُکھ اگر ژٕ دوستداران امیر المومنین چھُکھ ژٕ کرکھ سارے کوٗشش امیر المومنین سُنٛد دل گوٚژھ نہٕ میانہِ اتھٕ زخمی گژھُن امام زمان سُنٛد دل گوٚژھ نہٕ میانہِ اتھٕ زخمی گژھُن بلکہ بہٕ گوٚژھُس قرآن کٮ۪ن احکامن پٮ۪ٹھ عمل بہٕ کوٚرُس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیٖنس پٮ۪ٹھ عمل کرُن ووٚنمو حظ سایہِ کٔرِو کوٗشش کٔرِو یِم سارے سانہِ عملہٕ چھِ وقت أکِس امامس نِش گژھان اگر عمل صالح چھُ آسان اگر یہِ چھُ شُکر کران أمۍ سُنٛد دل چھُ خۄش گژھان یہِ چھُ سانہِ باپتھ دعا کران اگر نعوذ باللہ بد تعریف چھِ اَسہِ آسان کٔرمٕژ یہِ چھُ سانہِ باپتھ آسان استغفار کران سایہِ کوٗشش کرو أسۍ گٔژھۍ نہٕ امام زمان سُنٛد دل رنجناوٕنۍ کینٛہہ بلکہ أسۍ گٔژھۍ ہمیشہ امام زمان سُنٛد دل خۄش تہٕ خوشحال تھاوٕنۍ تٔتھۍ منٛز چھِ رضا ییٚتہِ خدا تہِ تٔتھۍ منٛز چھُ خدا بند کریٖم سانٮ۪ن گرن منٛز تہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ تہِ رحمت تہِ تہٕ برکت تہِ نٲزِل صلوات اللہ پتہ آو امام رضا علیہ السلام واتنوک پتہ خوراسانس منٛز روٗد یہِ دۄن ؤرین یعنی 55 وُہر آو شہید کرنہٕ امام رضا یعنی 201 ہجریس منٛز اوٚنُکھ یہِ تورٕ 2 ؤرین روٗد اتہِ 203 ہجریس منٛز آو شہید کرنہٕ 203 ہجریس منٛز گوٚو پتہٕ دفن کتہِ خوراسانسٕے منٛز مگر یہ یِم مجلس برپا کران ووٚنمو حظ یِم تُہۍ مجلس چھُو نہ امام رضا تہِ اوس برپا کران پتہٕ اوس گاہے یِوان جبل خزائی رضوان اللہ یہِ اوس بڑیو شٲعرو منٛز بڑیو مرثی خانو منٛز امام رضا اوس مسجد منٛز اتہِ بِہِتھ أمۍ رٔٹ نہٕ بلڈنگ وُلڈنگ کینٛہہ أمۍ رٔٹ نہٕ پُلسہٕ وٲلۍ پانس رٲچھ کینٛہہ نہ مےٚ چھُ لُکن سۭتۍ کاربار مےٚ چھُ لُکن یُن تِمن چھِ مُشکلات آسان ییٚمہِ ساتہٕ پُلسہٕ وٲلۍ روزن یِم بِچٲرۍ ہٮ۪کن نہٕ مےٚ نِش مُلاقاتس یِتھ بسر أمۍ مون نہٕ ماموٗن کریو سخت نہ حظ ژٕ روزکھ بلڈنگ منٛز ژےٚ حظ تھاوو دوٚپمس مےٚ چھُنہٕ فوج چانہِ نِش رٲچھ ضروٗرت کینٛہہ مےٚ چھُ خۄدایہِ رٲچھ راوٹھ کرن وول سٮ۪ٹھاہ پتہٕ آو دٮ۪بل کھسٕنۍ دوٚپنس دٮ۪بل مرثی چھے یا تگان پرنہِ اہن حظ یبنہ رسول اللہ دوٚپنس آز پرتا میٲنِس جدس حُسین سٕنٛز مرثی آز پر میٲنِس جدس حُسین سٕنٛز مرثی دپان دٮ۪بل مےٚ لوگ مرثی پرنہِ عجیب دٲیرس امام رضا بیوٗٹھ دٲیرس منٛز پانے تُہۍ کٔرِو انداز صحابی آیہِ بیٖٹھ دٲیرو ییٖتِس کالس آسمان ؤتھۍ ملک زمیٖنہِ پٮ۪ٹھ کھٔتۍ ملک لُکن گٔے شیٚچھ زمیٖن آسمان گوٚو پُر لُکو سۭتۍ دیوار گٔے بٔرِتھ پتھرن پٮ۪ٹھ بیٖٹھۍ لوٗکھ دارٮ۪ن کھٔتۍ لوٗکھ بہٕ چھُس مرثی پران محمد رسوٗلس پٮ۪ٹھ کریم شروٗع تا 7مِس امامس تام امہِ پتہٕ چھُ گو پرٛٮ۪تھ طرفہٕ چھُ ودنس ہوے امہِ پتہٕ کوٚر امام رضاہن یُتھُے مےٚ ہیوٚت بِہُن امام رضاہن دیُت پرچہِ دوٚپُن یِم مرثی تہِ پر وۄنۍ پریم یِم مرثی تہِ وۄنۍ ییٚلہِ مےٚ مرثی تھایہِ گوٚو بٔلۍ بہٕ بیوٗٹھُس پتھر مےٚ کوٚر امام رضا عرض یبنہ رسولہ ووٚن مےٚ حظ زُو عجیب حظ چھُ مےٚ نہ حظ آسہٕ نہٕ یِم مرثی وۄنۍ مہ ژےٚ یِم مےٚ ٲدۍ پٮ۪ٹھ مرثی پرِ مےٚ نہ حظ توٚر نہٕ فِکرے یِم کتہِ آیہِ دوٚپنس دٮ۪بل ژےٚ ما گٔے خیال ژےٚ ونٮ۪تھ یِم پانے نا مولا تیٚلہِ کٔمۍ دوٚپنس خۄداین چھُ روح القدس پٲدٕ کوٚرمُت تٔمۍ روح القدس اوسُے ژےٚ ونان چانہِ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ آسہٕ یِم مرثی جٲری تہٕ سٲری مولا گوٚو ٹھیٖک یِم 7 ٲسۍ مگر یہِ ٲٹھِم کُس دوٚپنس ٲٹھِم اوسے نہ بٲے غریٖب کیازِ یِم ونے میانہِ مرثی تہِ پر میانہِ زندگی منٛزٕے کیازِ بہٕ چھُسے غریٖب مےٚ آسنَے ودن وٲلۍ واریاہ کم مگر امام حُسین دوست بہٕ کرہا أمسٕے امام رضاہس عرض دپہس امام رضا ووٚن مےٚ جان آز چھُ 40 نزدیٖک آز چھِ پکان قٲفلہٕ واپس شامہٕ پٮ۪ٹھ امام حُسینُن قٲفلہٕ چھُے پکان شامہٕ پٮ۪ٹھ ژٕ اوسُکھ یِمے مجالسہٕ برپا کران ژٕ اوسُکھ پۄپھٕ دٔدِ جناب زینب سٕنٛدۍ مُصیبت پرناوان دپان اوسُکھ تلا میانہِ پۄپھٕ دٔدِ زینب سٕنٛدۍ مُصیبت پرنٲیتو امام زمانس تہِ چھُے سٮ۪ٹھاہ دوس یہِ اوس بوزان دپان اوس میانہِ پۄپھٕ دٔدِ زینب سٕنٛدۍ مُصیبت پٔرتو اگر أمِس سورُے اوٚش مۄکلہِ بہہ آرٕ دِلُک خوٗن جناب زینب سٕنٛدٮ۪ن مُصیبتن پٮ۪ٹھ مگر امام حُسین دوستو أسۍ دپہو امام رضا
لوگ یہ سون زو فدا چانی چھنا مجلس چانی چھنا وفات ولس گژھو ساری کربلا ولس گژھو کربلا آز پکو چانے پپ دے پت پت آز کرو تم سی مسائب بیان اللہ اکبر یم زینب کبرا ساری مصیبت وچ بڑ بابن مصیبت وچن دید فاطمہ زہرا سن مصیبت وچن علی مرتضی سن مصیبت وچن امام حسن امام حسین مصیبت وچن تمام ان مصیبت ہوئی جناب زہراس تہ پی نا مصیبت جناب زہراس کور سوال فاطمہ کتیا پی مصیبت دپن اگر دہس پی دہس گژھِ رات مگر تاریخن ما ون ث چھکھ ام المصائب اے زینب لوگی میون زو فدا ژے یوت دتہائی لقب ث چھکھ ام المصائب یعنی مصیبتن ہنز دید چھ جناب زینب کبرا سلام اے زینب لوگی میون زو فدا کتیا مصیبت یتت امام زین العابدین سو امام آس فریاد ژھٹان امام زین العابدین آو سوال کرنے یا ابن رسول اللہ تمام مصیبتوں مز کس مصیبت باسے سخت امام زین العابدین فرمو تری لٹ شام 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 مولا مگر کربلاس مز تہراج گو سارے ژٹک گرے دورنائک لباس نیو دپن ات پہ کرو سرسی صبر تہ نا چھو نہ پتہ میانی پپ دید زینبس کتیا مصیبت ہے نامار مزہ تھوک استاد شراب یا شراب چت نیز ٲسۍ کتس کس شمشیر ٲسۍ کتس کس تمے سۭتۍ جناب زینبس لایان تمے سۭتۍ لایان زینبس دپان ٲسۍ زینب آز کتہِ چھی شیر خدا آز کتہِ چھی باب محمد رسول اللہ زینب آز کتہِ چھی ژٕ نے پردٕ نیبر ٲسٕکھ نہٕ نیران ژےٚ کتہِ چھے آز سر ژادر پتہٕ ٲسۍ تِموٕے نیزٕ تروٗکۍ دِوان جناب زینبس امام زین العابدین یِمے مصیبت فِران تہٕ زار زار ودان مگر امام حسین دوستو لجوا میون جوانی فدا یمن چشمن یم ودن مظلوم کربلا سندن مصیبتن یم ودن جناب زینب سندن مصیبتن پہ یہ کس زینب یہ نسا اس نے ہکا کسے یم دود ون تمام اس بوئے سب کیم بوانا بوئس مرد نوئی موس کن یعنی زینب اس نا کم مصیبت یوان یہ اس جناب حسین سی بنا بایو یمن بینن ٲسۍتو اکرام کران بینو بایو سۭتۍ ٲسۍتو ماے تہٕ محبت بٲگراوان کربلا چھُ یی ہیٚچھناوان زینب نہ ٲس نہٕ بٲیِس بغٲر کٲنٛسہِ پنٕنۍ دٲدۍ ولان بوے تہِ اوس بیٚنے پنٕنۍ دٲدۍ ولان یہِ چھُ کربلا ہیٚچھناوان بیٚنہِ تہٕ بٲیِس کوتاہ گژھِ پانہٕ ؤنۍ ماے تہٕ محبت آسُن یعنی جناب زینبس کم مصیبت اس ون حسینس ونان حسینس یہ کم مصیبت سو زینبس پیش کران مگر کربلا پت کس ون زینب ات ما چھ بوئی ات ما چھ علمدار ات ما چھ امام حسین مرد نوئی چھ صرف امام زین العابدین دپن اگر بہ امس یم پنن دٲدۍ ونہٕ خبر امس تہ گوٚژھُم نہٕ ہیٚکھ گژھُن یہِ تہِ گوٚژھُم نہٕ ییٚمہِ دُنیا گژھُن بہٕ کیٛاہ کرٕ مرد نوٚے چھُم یِہوے یوتن بہٕ حظ تٲریٖخ ونان پتہٕ ییٚلہِ زِندانی شامس منٛز زینب آیہِ تھاونہٕ پتہٕ ییٚلہِ یِم بچہِ ٲسۍ شۄنگان پتہٕ ٲس جناب زینب لٹے روزان دیوارس کُن پتہٕ ٲس لوٚت لوٚت ونان پتہٕ ٲس واوس کران گراو واوا اے واوا اے ژٕ دِکھ نا میٲنۍ خبر میٲنِس بابس علی مرتضیٰ دپُس بابا اے بابا شیرِ خدایہِ بابا اے ژٕ یتیٖم کورِ روز اے بابا اے کور بابا خبر واتر مگر پتہ آو اخ زمانہ یہ جناب زینب پنن دٲدۍ ؤنۍ ییٚلہِ یزیٖدن ملوٗنن تتھ باغس منٛز سر گنڈنٲیِن پتہٕ اننٲوٕن جناب زینب تتہِ دپان أمِس گژھِ تازٕ دۄد زینب چھےٚ دپان بہٕ وٕچھِ ہن پنُن بوے بہٕ ونہٕ ہا پننِس بٲیِس دٲدۍ اللہ اکبر دپان سارے بیٖب گٔے پننٮ۪ن پننٮ۪ن شہیٖدن ہٕنٛدٮ۪ن سرن پٮ۪ٹھ زینب دٔچھِنۍ کھووٕرۍ نظر دِوان أمِس دۄن اولادن ہٕنٛدۍ سر تہِ کُلِس پٮ۪ٹھ مگر یہِ گٔے نہٕ اولادن ہٕنٛدۍ دوٚپُن نہ بہٕ گژھٕ نا بٲیِس نِش مےٚ چھُنا سیٖنہٕ بٔرِتھ آمُت مےٚ چھِنا کربلا پٮ۪ٹھٕکۍ دٲدۍ وَنٕنۍ جناب حسینس بہٕ دپس بہٕ چھَسا میون دِل بوزنا بہٕ وَنہٕ ہا پنٕنۍ دٲدۍ دپان اتہِ پیٚیس نظر اتہِ وٕچھُن سٮ۪ٹھاہ تھوٚد امام حسین ہُنٛد سر یُتھُے امام حسینس نظر پیٚیہِ تٲریٖخ لیکھان امام حسینن کرِ چشمہٕ بنٛد أچھ کرن بنٛد اوٚش چھُ دارِ دارِ وسان
حسین ظاہر شاید وہ حسین زینبا اے لگے حسین فرما اے زینبا باجی شرمد اے چلے حسین آفتاب محرم اے چلے شہید سرسوت صادر اے چاچا والا سجیر کرمس جناب زینب نظر کرے پیسما اے لگے پیری بور وسینا باوانا تو تمام مگر یہ لپی لے نہیں جناب زینب زینبن کیا کر تمام کلس کرن نالمت اے پیسما لگے زینب اے بور وستا تمام حسین اس ہری ونا زینب اس بڑھ کر فریاد سٹان فریاد سٹان